whanau mai ai le oti. Wa mawhai o na awina atu o le polokalame a le Aoauli ma Fofogamua. Ona o le lango malosi a le Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi o valutolu, lua fitu, lua iwa fitu. E resitala ai lau walo. Lua se fulu minutu o te anele se fulu ma le lua I le rivang o le Aouli de o le aso lua se fulu ma le valu. O le rimasino I Anuari ua tātu o lia le lofa malanga le o le tua. If you feel like I'm going to telephone to a long by more malo fat from anga, illy for Ivaya so Mulimuli or the Basino Yard worry. Lua Phil, Walima Malo, feel a favor, Malo foil on the side, Malo le Tawa, Tai, the Pia Silasio, the Tato to do. Although Fanga Solon from Tanga, the Tato, Parliament, Samoa. Be on the Sasa, why you let every answer to the young to a my foy, yeah, a day for Ivaya so full or lot of fat away. On Talanoina, Mosalo Pule, Tulanga, Pio the Yaili Poti, a committee fat parliament, yeah, Pio the Yaili that to sing to the young to moan to Antu, a while lover, yeah, Lefalia Yayo Lato feed Nalo. Yeah, Famalawan to Lenia, Vaya so full of a Yaspo, more Itanto ni Kilani. Olivia so full foot bit and down to Wilia the Masino February, a yay foot Malassaman or law, Ole Wine Tangy Day. Yeah, but Malawantu telling a yanti tear the hill to Mouth Tanga mainly down only last year, before he stimulate Mawantu to own a Fofogamua, but so Manu level down to Mouth Time, so really to like 5 if Fiana Day. Ja, o ilan to lo finga ima vai ai ngau le Aouli sina koma mai ngā roenga I pio ngā pāti ai lo to pa ia ma lo o to mabalu ia ma lo la vale fa ma lo sia ma lo foi le o lo sai e pe on iai le a foi io ia le fai ngora venga so na se ima vai tu nei ia ai ma to tia ile tulanga o ta alonga ile fai ngora venga so na se ima vai tu nei Dale, e se le tūlanga le pe o le iei le tālonga o le tenis. Io e kako amakar kingisi wanga mua amakar kingisi. Ia ai le I amatonia le tāmlasanga o le taito fitu. E pe o le talimalo I le antunu o Australia. I lona ai nai Perth. I le tu I fia. Sisi fo, ia, na. Io e whamalo antu e fo I nisi o alo le tātou. Tunu o lena tau sinio I fo I. Inisio awe pe ona sa ta alo ta ai fila mtala le ta longa o le tenis o lena o to hanu le lia to su le mena le ona va vena mano lo le o Novak Djokovic ya o le manu anga I lona hamstring ya po le muscle lona vai si tu lo fa funga anga le tu lena ia fo ai le manu malo ele li io le fu lo anga ima marka unga le ngola ka male mai o siaman Amano Sasha, io Zverev, io come king out of Zverev. Ja, ma ole unga le ta'am sanga, ja. O ile woman to I ta'u le ya li o Yannick Sinner mai Italia. Ja le te leo le ese singa le numero tas male numero lua. Waduai I to sanga o manu malopi champini pele li Yannick Sinner. Ile tam sanga leo le Australian Open aus Italia. Tolu va yaso talo na fanga solo. Ja le tam sanga tenisi le tu pa li I male tu pa o tamai tai. Ja e mali fo ile ya fo. Sa elinga champini ile tu pa le o tamai tai. Ile mai tawan tu yai. Ile ta longa e pe ona sa fa pele ona tolunga yai. Ia le sa elinga champin. Io e mali e foi ko nga me fa pe. Io e mo le foi inga ai ma ko isa le la ke ye la. Au ke le lopo le si le anga sala. Ale afo. Ale la ke. Ia po le parque kings. E gusto le parque kings. O la sa fa o nga ka alo. Ai ava vau masaki sake. Ma popula mai koe a pe a koe se whakoses. Ia pe wala au voi o ilana pooling. Au na uwa pe la, sol. O e ka ano o e sanga whai e fole laki. Ia ai langa le frustration nga le.
O le take out i le laki. Ia po le pate fo i. Io ia e whaape ngā la valengi i o langa. O le aso o le lei. Ia o le aso fo i wa wha le tonu. Ia wha malo le tumitai mei Amerika lea ua wha fia na o ilunga i semi-final. Wha fia na o ilunga i le sa i linga champini. O le taimi mua lea. Ua wha pēr lea o na manu malo ai. I la o mai tau atu fo i lele iei atonu la wha lau tele mai le sunga ia se uli umalau leifia tātou tala i tā longa i le Aoauli nei. I le whaamatalanga fo i la tauia na wha lau lau ina mai ia le tāmnasanga o le na whai mai. O le tamaitai lewa champini nei i le tū pāo tamaitai tā longa le tenisi i le Australian Open. E tele suinga sa ia tau whai mai iei i lana ta alo. Io, ia wa no fune mea i sila antu fo lele ia o le tūle tū mai il tama taile. I lana whaia onga, ia wa e sila whaia onga, e sila trainer. E sila physio, e sila nutritionist. Oh, sorry. Au ngāko, ia e whape ngā fo lele kasia. A ka ua whaia onga, e whaia onga, ko e manager, ko e physio, ko e nutritionist, to economist. Ko e sponsor o i risi kai. Ia ono le a wa o le tātou whaaso. Ia o kama sao i e le manu malo tai 4 miliona. I le tāmulu sanga. E lea i lai kakauanga kofuru ka ngaka malana matawhaioi. O e maratua teimi o e soi fua i sambo. Au te avea le whaatuita inga lea. Whapeo le la a whaise whale. E o mai lo le au kāmuka. O le au kāmuka nganga wai e kongu man palama. Ia o le au ka muka fora ngai kasi o la wai ko mar fai e kisi o le au ka muka fora nga o la wai ko mar ka fa mai sa we late towels pa va pe fingi mong meongi ma avo ye ke wo le fat ya e u mai ko au ka muka ngai kasi ale bo tanto wo mai ni tu no ifaf ele ye ko fuan makakari malau fasi pepa ye po o lo lai sen e mo o mia e na ftua e hanula i le fat a e ngofo lama e mafofo i. A whai o lena e a onga i mutata ese a vela u whaka muta maualau whaspep. A vela u whabalama maualau whaspep. A vela u whaeletis maualau whaspep. So, o eres ka mirio ngeare e tonu antunu unei fafu. E rengantanga i tātou nei New Zealand. Ia pe fo ia le vainga le e to e mai a tātou i Australia. E aranga uwea kura ko e mai Australia e tātou nei New Zealand. I le whaale tonu o le tātou tamau ainga. O whaalonga tu lenta pena tu nisi fo e malanga tu i Samoa. O whaatu le, o lea se rate ngai e raka ko ka la Samoa o i tāla New Zealand. Pea whaale liu le tāla Samoa. Mai pe umale lewa ka la limas fulmong kupuseng. Ia ngā, o le makua ki e lea ar whaale kongo ka kou le mere wa iei nei. Ia ai uile, e re o tō la fua i nā tātou e lo tātou matai, e lo tātou wali. Ia e si wha umau pēha kalai ka longa, ia e si i wha umale leia ko pēha. Ma tau tia le tūlanga nei e, le tāmu sanga tai toa fitu. Lea sa wha tunu ina nai Perth i Australia, le wha ungo le vai aso. O lea nā wha mawina i le tala wha solo pito, o le aula ka pima le antuna uneu Uruguay. Uruguay, tole. Ko lo pulo pe anga yeisa o pulo ia o ko wari Uruguay. Okay. Pa Uruguay fiki pa kifa. Pa Uruguay ka ko New Zealand pa sasaila. Ia, ore ha ere mea ore ama fight. Iri snafi. Ia, Amerikana risi ko inga. Isa nafi nga comeback. Ia, o le mea ma whaieri pa pe o le kūranga ngā wai. Iri ai muskako me ma whai. Pea whai o la walu i lunga le tau ma whai. Ia, waina i. O le si au le o le whame o le tūlanga lua i le teimbilere. Si o koe ki kiro wha le ki o se mea. Ona o lea sa champini le awa Argentina. I le awa Australia. Australia lang pingia Afrika i saute. Ia, e na si koha no muri Australia manu malo o whaen tulon mantou whan. Wa aila iai le la au mai Argentina e whaela kole inga ia Australia. Ia, ona o le toa tele o tamala vevea o le au te o fito Australia. Ia whapena fui le au Afrika i saute. Ia, o le la ua foi. Ua mai atu ia whea. Ua mai a Dubai.
ua mai atu fo'i ma Cape Town. Ia o le ua mai atu ai fo'i. Ia ma le tamalasanga le sa whai o i Perth. I le tamalasanga lava nei ta i toa fitu a le World Rugby. E pe oni ele suinga na i le mai o le po la langi le tuksanga i lua a filo tolo le talimano ele tulu o Ferrani. I le mai ai o tamalasanga po vai tolo. O lo tūlanga mua i pēa i le au fiti e o i o lena malolo ia male au tu lunga il sa ilinga champine peitai. E se fululua ai o fiti le na mau me tamalasanga le o i Perth. O loo wha tu mawina i pēla, ia fiti i le tūlanga mua. Ai tūlunga anti e Argentina i le taimi nei. O le awi champini i tamalasanga umalava e maua ai e lua se fulu. Longa winga lua wha ongo valu se fulu, se laulu se fulu ai. Wai e ono ia vai o le tamalasanga fulu. E pei ona iai le taimi le ring. O loo tāpena fui le au teito fitu a Samoa. E malanga antu le masina o mati. Mati a pelila me. Tolu tamalasanga. Le sa ni e drila tātu au teito fitu le manu Samoa. O mo meo tamalasanga fui e toisu e i leo nā vano. E anga i e tuai. Ia e ta alo ma au e pito i lalo e wha. O le tamalasanga le ripe a maia. Ia le tamalasanga le whaia i nā i whea. E ile tamalasanga whai nai Las Vegas. Ia, o le tūlanga nai pe o na iai le ning fo i vaengo la wul. O le isi au le mawalunga le la tau mawhai le tamalasanga te tau fitu. O le au Spain. Io e. Se ka kufa au kai le au Spain sa ula i ka ngaka i a sola. Io le. Spain le kulanga kōru. Io e. Ia langa la wa telefo i tamala vea Spain i o i Perth. O le mafua angana. Ia, o le awa wha le tonu e fo i le lan tū tau whainga. Ai, se fulu ma le ono point number way Spain. Eo, e le whainga Spain. O le tonu pito i lunga la, e tutusa i ta i wha se fulu ma le vat. A la tō point o lo maua i le taimi nei. E bita, o le pito i lunga fiti. O no la tō le na mua champagne. Tu lunga tu iai Argentina. Awa o la tō le na champagne mai nai Perth. O Amerika le au le au mali le ia na champagne i nai Cape Town. Ia pita iane, o le ai sili ai Spain. O le tūla i me Afrika saute, i le tū langa wha. 5 Ferrani ono Australia, fitu New Zealand, valu Peretania. O le bottom 4 i le teimine i le mai ai o vai tolu. Ia po tamalasanga ia tolu o le World Rugby Sevens, po le HSBC Sevens. O lo tula i mei le tulanga iwa le awa Kenya. I la anta manta anto ai le awa Kenya. Ai, e se fui le tulanga o lo tula i mei Kenya i le niwa i ta. Tu se fulu Uruguay. Uruguay langa pingia fiki pingia kwai mangiusi. Se fulu ma le jasi Amerika ai tulanga se fulu ma le lua ai alani. Ai alani isi i tamalasanga le tausanga te nei matautia le la tula i mai. Ai, e taulunga anto isfa mtalanga i le niwa ingo le awoti. I la tamata anto fo i le whaatakanta mata. Ina ua le tum whaintoi tu i se e vai wala i ti se e vai. Toi pe fua se e vai. O le aru lawe whaatamala i le aso e ta aloai. Ia po whea lawa ma whea e whai e i tamalasanga ni te ito fitu. O le afu ina o le afu ina. Eoi, e le o koi e le koe ngā me fo i le ua masani e tātou i le tele o le teng. A whai a o fitile na champini. E champini a fiti, champini e lava, champini e lava. Ai a wha pēr fo i lele o lea o le a fo. O le a iai le aso te a aloai au. O le au lawa e whatamana. Ia po le au e le fia manumalo. O le au nā o le a malolo. Ai o le au o lai fia champini. O le au nā le o le a champini. E fōlinga mai lai le whaingo le nitausanga. Ia o au lawa e whatamana i le tamalasanga. E pe o le iai tamalasanga ia o tu lawa i le masino me. Ia. O le auna le la palasi mai lalo po au e whana e palasi mai lalo le bottom 4. Ia le bottom 4 la, le su e tuai ina, se ava no le tātou te tō fitu le manu Samoa. Ava pe tu maua i le tamalasanga mua le whai ia mati nai Pōlani, ia ona so on tuai le malisi tamalasanga le wangalo ia o le mere whai ai. Ia ai muli e loa i nai Las Vegas. A whai e umai folava tamalasanga nai tolu. E se ile Oceania le sama, champini e le tātou au. A whi tamalasanga nei tolu leila vea la tātou le top 4. O rapid charge. O lona winga. O le au tātou ilu. Ai le whape au lo fo i lele.
Nga o ko meki e re I ko I pingi ma le bottom 4. E oi, o le anto le vanu, ma le anto le oti, o le mea vavi. A talo vantu ai e Samoa, le pulenga o le tanto taito a fitu, e malo mo tamba whana wale turu, o lo tapendai, I le rei fo I masino Januari. Tama pule no foi tu ainga o fua tama ngafa a feel my to fire no ole matua a feel asima le patuma ainga to baliu mai lawa na tai manongia manu matama pule no foi ainga o fua tama ngafa
Fofogamua o le video record tila ni vainga o le Aoauli whatunga tuai mai a mali ma ala pati. Sa o sa privani so sa o hanu. Ioe, le ngau sie lango meli mapi. A whaialo sa ili se a onga a matsa molo walo. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. A umaloa ona piki tamaiti a onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. E a o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua i a Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Talofa, oa ua mele, le tinao Anna ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O loo a fia John i le fulu. Ai o loo maua ana i le tino mangeso. O lea whatoa o fo i mai le whale talavai. Ma sa maua i le fsosoani mō nei whaafita auli. O whamatalanga tā ua. E pei o manu anga i titi. E iai ma o sia o le tino. Ma fesili e winga i vai la au. E iai fo i le no fuanga mō tala noanga taitoa tasi. Pe amana o mia. O le whale talavai foi. E mawhai ona la tautu uina mai vai la au. Mō isi ngase. Ma whaatino e matui pui. O lunga o le healthpoint.co.nz e te maua i whamtalanga o le whale talavai i le taupi tonu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ia, ele lei le atua, taimi uma, ele lei lava le atua. Fia fai tau ina e atau ale Filipi e taulu fai upo ilua sifuru. Filipi e taulu lon fai upo ilua sifuru fai mai. Awa alo tātou no umoni ua ile langi lea. O lo wha taritari mai ai tātou ile wha aola. O le ali o Yesu Keriso. For our citizenship is in heaven. O le autu o le rui tau mo e. O le ori o lo le langi. Iyo e. O le upule apostolo na tau atu le kale sia Filipi. E wha maro sia i loto o tangata uma. Ina ia aua ne ia i le ola wha vai. Ma tau atu. O le lalo langi ni nei. E le ise me tu mau o iai. E o la vai lo tino moro tino. E le wha vavau. E iai le aso. E ma vai le marosi. Uma le momosi. Ai fo i le parpala. A o lea la e fo ringa tau mai. E iei le wha moe o le ola wha lea nganga. O le langi. Mai e iei le ori. Lea la pion taua. Mai o lo tātou nu moni. O i le langi lea. O lo wha taritari mai ei. Ia i tātou whaola. Ia. O aki ngā o whianga i moe. I le ngei vai kai mi kongo le ainga. Le ka le sia po le malo. O ke pole ke le iai. Ai ka kalo i le atua. Whakupulo whatutua, e mawhaina e ono sa ia, lui tau o leo langa le nei, a ia e tau lai lau vai, e i le aso, e i le taimi, e ke kau aku iei, i le no whanga sili, o ta pena ina, e re ko ingi roi maka, e re ko ingi whangoangoanga, a ngā ole fia, o le ori le na, i le meo loa fia o le tātu oli. Pa maro si ailo loto, vea manu i tau ia toe, Ono suafo Yesu. Amen.
Se whangamali e nā le domita ia Annie Grace le rivaenga o le Aoauli ma le pese ua tala mai e le langi le mamalu o le tua taulunga tuai ia le bolo ka la mena o le lui taumo o ma au le rifo ia so lua le nik na e awai atu sounding alo tu o le whai ungola via so le sei mawai atu nei ia le o le upu wha taumo ina o le upu e mawai le file mu o le upu e mawai le loto fia ia ma le upu foi e male pelepe ai mea uma o le nei o langa wawa i le malosi o le mea ta ua o le upu e le ise tino io na pa ua le upu foi le tawona tawona tātou wha tau o le upu fola le ari a wai moni ma wha mauni o tātou o langa ia ai o le mena ua tupu le vai tau le nei ele upu tu la fo e la fo le al wantua wala via tu istanga tu o tia tu se loto tu o ipe talo fai a tatu male me o ka ko o ngi ya ya ina vaita ai le yo mai le me le Facebook ma le YouTube ma me o mai o tatu ve siengi le ngi vai ka ia a kau feo lolo angi vevesi o ve singa vo i tu tonu au o a inga. Ia a kau luka fo kai fela flau fo inga tonu al parliament. E ngā ka iai kongu yo. A le rei vaita. Sole. Se ua vai a hingari. Ua male pele pe ai fai ngā uo ma whana. Ua esir koe ngā kūranga le waka ko o ie. Ia ai maa fua mai lam. O le rei ia mea ele isa tino e tā ua le upu. Na pawala le upu tauna tātou tau a apa ye le rei vaita. O le upu areari. Wai, na pawanga o le upu. Ia he kawunka ko o fui lili ye. Si au ka ko fai kau ye. Ia wala e manino le manto le vaipe an tātou fai tau. Ma le loto malama. A wai i fol to inga fai tau fui lili i te fai tau atu e la vea i loa. E fa mai, ma kwa le fkau ye. O inkusia le mene. O le meanga. O le mena ia i tātou. O le matua nana o mai tawa e hau ia. Mau sau fui maa ula koui. O le upu e mau popo ai se whaala potpotonga. Se e kale sia. Se mafutanga. Se ainga. Se i tū malo. E male antunu fo. O le upu fo. E mawhai ona vai ai. Ma le pelepe, ma sofa. Ia e ma fua mai lava. Ole mea lea, ole upu. Ia ngā, ia ai whaftai tele le sunga ia pasta. Rolani Mikaele le ota. Ia ole upu mo i tātou. Ile rei fo i vaenga o le awo. Ia wala wale tātou savering. Ole foko a luas fulu vanua so le rima sino Januari tolus fulu maltasi. Ia o naso. Ia o sauni mai ele o tintiti o Valentine ia Februari. Se i vanga nale tau sangoso e lus fruiva o naso.
February e whai a si pupu. E malo si pupu o e whurkangaka. Ia tātou sāu niuni, ma tātou tāpena pena pe whape I mai fōlinga. O le masina lona lua o le tau sanga le masina o February. Le stofi o le vai asfo. Karisi o kwan koi siaki a kula o kāringa pe mo ila o kāra le vai. Ia ngā kongua. A stofi o le vai aso asangpa a tātou o lia. Ia e whaamaratu I nai tono New Zealand antoa. Ia le aso ua whaingoina o le Waitangi Day. Nare winga o le mea. O le Waitangi Day ia ni I Fofogamua. Ia, o le aso lea na saini li mai. Ia taitai o iwi to tono o New Zealand. Ma sui o le malo Britannia I le fies fultau sanga tolwai. E o mai lava I le so. O le upu foi, lea lenga vevesi. O upu na tuusia I le faa Maori, po le tereo. E faa liliu mai le faa Britannia, ua e se longa winga. Le mea la ngā le kupu pea, le vevesi I le teimine. Ua fies fultau sanga. Kanu nga sangi I marianga lea. Ia e ui ai lea. E whawhekai. E mo ia lai kau yengai ke e vui. Ia ma whaasa mai pai mala whai o ile malae o waitang. Ia ai lea ia se si o whaale kongo. Ia e talo si e fo le ring tau sanga wal paura kankare o whaasa ma. O le kai lea o le pāti le act. Ia po le sui pāle mia longa lua. Ia ama he al sfuru fitu masina. O le whainga ma loa le national leo lo o iei le teminei. New Zealand first. Ia ma le act. Ia uma mai pe koma mai. Wa vasa ma nei a Winston Peters.
ia whatalo whatpoli tāpo inga le tinu ili nei foi vanga le oli tala mo lau whafonga mai tala tumua. O stafeito wali mai whato sina mo sa ili whatapito fitafita Israel o whai tāwhaonga mai ni sila. Piriwhiriara ka peneta le malo tonga le vaso nei, ta longa sa uni Jordan mai lata e vema se roi tamata alo Australia whalua, una ta alo sua ngā champini, a le Super Bowl, ia Amerika. Whawhamaya, e whalo talino nei te fau. O se leino telefoni mo so ta inga po le hotline, wa whao ngā e li po tia tuai fita Israel o lo ame so malo le ni sila nei, wa whaingoi nai o se whainga ino toi whailonga tangata iutaya. O le te whono le whalapura mutonga o so tangata Palestina o Aotearoa, Palestinian Solidarity Network o Aotearoa, o le PSN, John Minto, o ia amataina se whato sina mo tangata lau tele. E li po ti atu pe ia fita Israelu i New Zealand nei. Palia Minto e lantista stinga i runga o wala so te inga lau tele. Se vaenga leo whatinonga o whasi o tangata Israelu. Pea whaile e a waina malo ni usila ini sori ngā tūla pono pita sino na matau tia ri senatori e wā whai mariru potasi. Mai a tā wai, e le aisa awa noi ni usila moni malo longa mani fia fianga. Mo tangata e whatinoa whasi o tangata. Ka muri ane ona e whaali e se whamatalanga. E le whatanga ina ni usila ia fita Rusia e malanga mai moni malo longa mani fia fianga. Mai leo se whaia leo Ukraine. Ai se ala e tali ai fita mai se malo whasi o tangata ai to e whailonga lanu e peo Israelu. Paingoa ia fon fatonu o tangata iuteia ni usila ia le leino telefoni o se ngā yoinga lata mai lea ini whaasolonga o la fonga whaatalua whailonga tangata iuteia. Tusia e whapea o John Minto malana whaalabra mtonga Palestina wala tu kolosia le leina ili tapaina leo sa ilia whaatapito fita Israelu ini usila e talitonu ia tephat mai le no whanga whaamanatu mo tangata iuteia sa fasiotia i va James Siamani ale Holocaust Center in New Zealand o lea leina e whailonga tangata to e whaaloto tele nai ngā yoinga o le tutulia a pū o tangata. Ao sauni atu mo le vai tuanga mua o le tusanga o le tō telo mātua ua whitaria i nei mana mamafo na mawhauwhau i le mawalunga o tupe whaalu mo tamaiti e toe taniu ia onga. Moriso nei tupe whaalu o whainga tātelo na maua ma lea mawhai eo na maua e tamaiti mea e pe o mea onga e po o lava onga. O le tamatai o silo le whalapura tonga e soani mo tamaiti le Saofia i nei vaenga tau e mo miena ale Variety, Susan Glasgow, ta talanoi le porkalamele checkpoint a leitio ni sila. Ai whari ai sa sulu atu ne ainga o whita iai mwhainga tai le tonga tau le soi whanga. Ma le leo ni ngā luenga, ma ulungo le tonga whale o le mea leo o whainga tātele ai. Ona toi awinati tamaiti a onga mani lava onga fōu. A pēma mea onga umaila tu te mono a mana o miena. Mai e tā wai i ainga tō tele atu tō mai tō pero sili atu leo na whainga tā i a ila tō. O le tusa ma le afo ainga o sosion i ele Variety e ila tō e ila rane. Ma le ono spuwafe tā latu pe maua le tō sanga. Mai e tā wai e whaia la tō sa ili ngona ngona po le survey i ainga o sosion i a tō sanga ti tasi. O i nao o la tō mā lama lele i a i meo o i a i o la tō a ainga. Mai e tā wai o tō mai tōna no fo i ainga e te pulai te pe maua. Wala tu loina ele fai matua mo me la tu mana mia tu luai. Wala tu loina, wala til tele ele mamafo yo la tu mafo fau. Ai mai se le mamafo fau yo la tu ai. Uma. O se tele numero tangata Amerika wa til fa se mai ni sele nei le mai e fa palo te mar fa u president Donald Trump. O Trump ta fa u no president no faso fitu Amerika le vastu luai. Wala sa o ma u le numero tangata sa ama te fisilingia. Se tasi ofisa su ngā ruenga mo tau tua soi fō malo loi nani sila. Ai ore teimi lewa lea, sa tili ele o pengo whamtalanga na matanga ruenga o whemaranga i ngani sila. I le toi titi la wa whalua ina leo wha ingo tangata si Amerika sa tapa ina whamtalanga. Pea whātusat sa tu le tau sanga i rumatu. O le tamatai pūlo le ofisa su ngā ruenga mo tau tua soi fō malo loi na, ale Accent Health Recruitment i a Prudence Thompson sa i whalia i le vanga tala le staff. Sa matua I longa na la tu pisi tarasanga tu mai ona mai erfa ungo Trump. Ai ta o foi. A masani ai va ya so pe na to fare to lima tanga ta America so ta mai ai la to a tanu mai la so luor fa unga. E du mal se lau tarasanga fa popo la tu moina. Ina o mano malo Trump ya November to sanga to wai. Ta o to I le fa se la lima so tanga te va so ta si sa tarasanga.
Ai wale na ole fa ungo Trump o ma foi lo so ma ulungo le numero tangata e fia maua fa matalanga. Ai o fa ala malave tupu mai e te fananga ia onga o suinga le tau. Ma le lata mai nei o tangata mai Los Angeles wale aini mena no foi manio lato fale o no le mutele sa fiain. Ai mo ila to sa ta pa ina le lato tau tua te mai le solua. E patino le ia ila to o popole e winga i sai niele Trump. O patonu nga o le ai ave sai le puipuinga mo ila to o itu ai ngotenga te kei. O iei foi popole nga winga i swing o le tau ma le toe furina. O le fai unga fare tula fono. Sa iai, lea sa whatangai le whapa uino mai tanga o tina, po le abortion, lea oiloai o le Roe versus Wade. O le pāle mia fo o tonga o le whatau toina lan ka pene televaso nei. O le pāle mia ia ai sake eke sa alo ia na whatau toina le vastaluai e king to pau le wha. Peitai, o le whatau tonga o lana ka pene te sa tu e whai whatastia i le aso, sa whatau toa le pāle mia, sa tu e whatatia mo le vai asa nei. Ai ole ala taimi sa fa wau pe ia ngā luenga ar kapene te tuai. E tele i ni langona o tō sina ore ngate te ngata lawa i ole loto i whale tonga. Ai wha peila tu o nofo i tuli whafo po ai ole ai ele kapene te fō. Ai sa wha alia tu stara wha porokiki kalafi moala. Ole tolo i ole whata o tonga o le whainga malo o mino mai. Le tele atu le ole awai e o king tu pō ilo na ngāsitenga. Mai e ta wai e fōringa mai ole tupu o tele atu sona leo i lea whirwhinga. Na ilo le tupu te loi nei, i le whiwhiria lea, o Minstau, ka pereta. I taro talonga o le tamasa mo Australia tilo maulunga Jordan Mailata o whata o toina. E a vea maulua i tama Australia whaalua na te alo le sua ngā champino le kapi wha Amerika le Super Bowl. O rana au o te alo ai le Philadelphia Eagles o sao atu i le sua ngā champini. Leo la te alo ai ma le au le Kansas City Chiefs. Lea ua lai tinai ai sa manu malo ai le la talonga ma le Buffalo Bill, tos fululua le Lusmariva. O le whaiva i ai leo na ausia le Chiefs, i le sua ngā champini le Super Bowl sa Amerika. O le Eagles ma mai lata ua whaatuluhina. O le tamba pito sili atu leo na le leilan ta alo pui por offensive tackles. I le taamalu sanga le NFL. Sa manu malo i le au le Washington Commanders, 5-5 lusitolu, i le asasan. O le Chiefs, wala tō tūri a neise tūlanga e le whaia mua. O le sasoa le tolo tau sanga o manu maro le sua ngā champino le Super Bowls. Ma le whawhao na manu maro le tōno le tau sanga. Peitai, o mai lata e pia na sa mua muta alo le kapili ki au ta alo le kalapo le Sydney, South Sydney Raptors, Australia. O iena na wha moe moe o le afso soni le na au, mo le tau fio le wha wau o le manu maro le Chiefs. Le aso ivo le masina po o February. O mai lata sa whanau mai ona mātua sa moe Bankstown i Sydney, Australia. Na ta alo sua ngā champini ma le chest foi, kosu vau tu sumari lima ni loto sa taluai, o to e taliu nei le la sang mawa tele o le kapi pa Amerika. Na whai wina le tau whainga lau ki kita tamate televo sa mo i lalo sumari iwa tau sanga. I le kāmelo sanga au ki kita whawa malo i lalo su iwa tau sanga mori po le rolangi. Mo le tai luas full over po le T20, e unoa le ma se manu malo i Malaysia. Ta whai ina sa mo i le la talonga ma Pakistan i lima suma le lua ai e le moa i le asafarai le toluai i le la tu talonga munumuli o le la tu pulu. Ta mua mua tu whai ina sa mo i ani sila le fet malono ai ai le i maua soane ai ai ma le whai ina i a Afrika Southern ai sa ta wia le awale tunu i le tutusa ma Nigeria i le la talonga mua mua ina ua whata atia le la talonga ona o le mamafo si munga o lona winga e na o le tutusa e manu malo a Samoa. O le tamatai talo tenisi Belarus Arena Sabalenka, sa whaia ina le tuenga champini le vai ngā tamatai, i le kamarasanga tenisi tala Australian Open, o whaito ina, isa vai ngai, fōringa mai, ta ia whafōringa ai o na pi, tu lou lava, i le ipo le tūranga lua i le kamarasanga, e dusanai mali li pote le lominga le Telegraph. Sabalenka e numero tasi le rolangi, to sa feiva e manu malo, i le sua ngā champine a peitai sa afia ina ua te iona whato i lalo e Madison Keys do Amerika i tūlanga samariva i le rolangi. I le ono le tolu lua le ono mare fitu lima seti le whai ungar vaso. O sa whaia ina sa i te tele ai masasa ina ai lana pate tā polo le taimi o le tālonga. Ma kewa ai whafo, ma le malai, ai le whai ona tūte. O le whatala tala noa le mai ai o le tālonga. I le mai ai o le tālonga sa aria e nei loa mas te video i lungo a wala sota ingalau tele piona tilo i ai le Radio Samoa. O lo tu si ai ma se whaupunga whapea, pea wha Samoina e whapea. Tātou
pepi umayai a ta tia lei pui lalo ta falia esta pelenka lana wotama Giorgio Frangulis malana faya onga molona maosi Jason Stacy o tau fai tari e uma a pa polingo na lato fai ni winga matanga ile potati e lalo o tinga ta po ile tenisi wala tu ta paina ni se famri nonga ma se fatu e senga fala o tele mole nga yo inga fa oso ino o nisi sa tu i ai sa pelenka ile le ai o se amio a o ia ya tala na mone yaso moria te tula le so ma wor file mu i tuma so i foia 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Fofogamua na o sehani ma whiangai le rivango la o le malapese ua whaingoina wa e malo ia le seuma. Sfulu fitu malafa miru te bute ni le July tasi na sa e whafonga sa mo se uto tunga rau tātu tala I vai whanua. Ia mantala I ta longa e piona whongi nātu mata breina le sunga ia se iuli malau leifi mole o tuelanga whaaptai. E mo tātu tala I le neifo ia solua ia le vea spopo ia I tātou nei au kilani pe umara vai tu sa tātou. Ma Australia le na pa ulantou Australian Day. Ila so sana se ma vai tu nei le afta fa ma tu ina le so nafi. Fa tala vai tu ai le malu tātou. Tu o lo e ma papa au. Ia po lo no pia I fo. I so se pi tu no lava Australia. Ma lon fa le fiva ma lon le on sa tu lo le sa mai mo de mai fa te amos. Jam sanga le Australian Open. Le vantu ne yana fai tula utala I le tāua le mele le upuma le tala lafu. Ia. E mana tuala. Ia sola. E le ingi camera. E le ini me poe ata. Ai ale ni vaita. Na sasi au lau tu. Tu sa po o laite tu sa o loto o ia I lau tu e te masani ai. E ma fai o na faa winga se fo I tangata. Pita. Afa pe o stanga te patau la iai ia le fia afe ma afe o tangata pe 4 miliona o tangata. E le ngata I le tulanga o ta alonga. Ai o so se tofinga maua lunga lava. E na tasi a lausasi. E sa uma I lunga o whaamtalanga. E si tanto whaamtala I el tamaitai le no whaantu le na tai nala na pate ila. Le na ele le vantu ne iana sa unoma I ele sunga ia se yudi. Ile tūlanga e pe o ki fu se isi o ana ngā yoinga. Lea na whaia I le ipu. Lea na tūlu ai. Sa ave ma champini tau sanga umawai pe ta. Ia o le mea tonu ale ta o le iloa malo. E makuale I roa lava whaia ina. Ia o le vesiri la. E to a fia tātou. E maua I le ngase ngasele. E ngase ngasele pipisi lea. O le iloa malo. E makuale I loa lava. Ma lolo wha tamali. O toi fo ia I tua le tamarasanga lea o le Global Youth Sevens. Le nā wa tua le manto au ilunga I le sa ilinga lea o lea fo I sempini. Ia po le plate final. Ipo ma folofola. O le manu maa loa I lima e koe kia ia kua. Mo le meo le pasi le va ai. Ia na o mai langona. Masano e tei whapea uma langona na langona ina le tamai taile. A olona I se sengala. Man tual ta longa le teito o fitu. E se fulu lua tamata alo. Ia ma le pūlenga. A whaila e kasira kai sasi. E ta wā toa ile au wali I e ta alo. Ta wā toa I malunga na fuala au wha leo leo. Ko e ka ua ko e ma le pūlenga ma le whaiao. E sika ko wha uka I tū maa ngā tangata. Ia o le ua o ilunga I le mea mapu e pu. Ai ali livo I la le tuora tupe. Ana wha apeo stangata I le afu taua loa. Ia po stangata tau. Wha makai kau ke karangoa I le ngikai. I le anta mai tai peo na tau o mai telefon. Ia au sionga ponga ngā le mele tau o le tau tau ua. O le longolongo wā o tala.
I le tāleni ua mau. E saua i foi, e saua, e mua saua whaamurianga. O le rau i loa le laulangi antoa. Lua, tele se leni tele tupe mau. Tua lau pata tua o si meanga. E pē ngā lou ki kilo i sa sae masisifu. Pē wha se sepa fo i lau wā. E whai a kanga kaukala. Ioi. E kusa po la ki ngofo pe kukuru mar ko fale a maua ko skanga kalawaka. E whai e fo i kala. O le winga lau lau tala. E te tauna mantua i mafia fia le pa o le tino. La le winga o lea tala. E te tau a whaapea ua e ho i tūlanga maululunga. Ia po ua ho o le tamu whainga i se tūlanga manta alia. Ia po se tūlanga fo i lele maualu. E te tau ona e mawhai. Ona e talia. Ia mō meo wai ngō mea. O le wha malo ma le wha futai. Ia ma le tele o le mau whaitionga. E alu akua i kua. Ia le na. O le tūlanga na e pei o na iai. Ia le muta upule i le taonga leo le te nisi le futa umatu neia. I le vai aso na se i mawhai aturi. Ia ka kire i loa kaika. Ia e si ka ko wha ukala ia. Le vave tele o mea ni o me pue ata. Ioi. O la e ke ngofo o i o la e whai au kala. O la e whai lau siva. A la e pue aku o erga. Ia ai o le fia mali. Ai ia o le fia mali. Al tama tai e pe o le ele fa mtalanga le na sawa nei tātou telefon. Ia e mana tua. O ila e le iloa. Po whiana na me le i me ka o le lenga vo i le privacy. Ia e pangale. A whi o le na wha tinoa na ngā yoinga. I nofo anga whaitele. E le ila i ele ia tau tangata umaranga i o. E pu e ile aka. E wele amasis. E le fiaru e pu e aka skanga kakau. Anga whaapeangi o le a fia mai nge. Ia le kamalo se yuli. The Rock Johnson. Ai longa i se soka ko ile fe pu aka. O e mua. Kere hangupe. Lua. Kauka ua la langi ako. Koru. Is my cousin. Is the brother of my cousin. E pio se kamu whai ako ngai whai ngofia. O le ua lusfuru aso. Lusfuru valu aso le masino ianu waru. O le fesili le tātou savalinga i le rito sa. O le asa orka ko mele la whirkau sangari. Ma le sao le tekono losi whaani o le po. Ma le manino nei meo me poeta. Lewa le ua i whalava ma. Ka kia i e kerefong yeisi. Ka ilua i kerefong yeisi. Ka sirka usanga ai wha kerefong. Ioi, e ser kerefong i whaile leonanga i a kerefong. E ser kerefong i e ofisa. E la marang kerefong i ngai laro ngo fōrang ka avat. E wele la halu ka avat lewa me zzz, zzz, zzz. E ka avat le rau ka mare o Wayne Laus. Ka avat le rau ka mare o Taito Panti Falaniko. Ioi. Pile lol sa tini pe o ia la i kasi mea ngai kelere kerefong ia le mkanga wengo leo. Ia awe o nai mafuta mita tau le tu pao tina. Ia. Kula inge ia. Mauso o vangoa maanga waku. Ka kalan ka avat. Ioi. O isi fe kerefong inga ku urumare a virka. Ei. E foi kerefongi nga e fasi e nga ka ai la ko kerefongi ku karang mo fangu vai foi e le orkange vai ar fangu vai foi le alu e lunga vai lunga le va ka kede ngai dum yo vai ma korke vai mene ku e mo meu spare vai me ku e me karapa yo o sua ko male fai kerefongi spare ko male office yo ma va ai je makala vai le pungi la foi le dum vai pero e se cara se sirunga nga vai manalo meio me solo vai maka pouco o queria vai aku amigo que eu faria nga ka vale nga kamalo ni ai o lo que foi
ua le vangwhaku i e lawari e fufulu ala ko kawa. E an meranga, usa lai alu kawa, ngang whaalonga kua kamanga, ke ia, ke ia, mea konguanga. O lai kumwele sa o le fionga le ia taito. I mo meu si pika. Ioi. Langa fo i ese lang kere fongi le sa sao mai. Ai ese marang kere fongi le ku kongon spika. Ere se mea vo i la kako vevesi ei fo. O le fe aku la ukala. Ia tanto fai tete. Teknolosi fa ni hiona po. E wae. Nala na fai. E fa fingo fie uso tainga. Tu ye mal me poeta. Ia ma kwa fingo fie ile na tulanga. Ai longa ko isi so kan ko ko el mo se fio. Fe fu la me poeka fu usanga uma. Ia vidi. Ia lu fa lu nga ko petivelo pa nga fio. Ai sa fu ile le pie kai pala lo le. Ia. Ia e foi la manako. Soli. Fa fe kai amor fa makuma. E foi mai shogako. Soli. O le latest iPhone, latest Samsung. Kama fo war ka usanga rinkiangi. Ka usanga vorgi. Ale meu ki aka. O kamanga. E yeis. Telefoni fo. Ai le isanga no. Ona no que ngofo mo ma fofo. Soli. Ai, ja se ke leo le kap. Eu era kere fongi ri kai rusu ka. Não kere fongi ai kai koru i ka la ka mui. Ka makua ia. Ka mui ri ka longa vole snake and ladders. We Chicago. Soli. Ele fangaru. Soli. Ale Samsung S24 Ultra. Ia pole iPhone 4. 16 going on 17 plus 18. O le si foi kere fongi ngangale. O le sunga ile o le pule. O le sunga le tamwhenga ruenga. Al fatu ia Gria. O le unanga le tasi nai Brisbane North. Ku malia kua rungu sei whako wha mai fu. Ia, whenga lea mo meo ka miki ranga ringi makai ngi ka miki. Ia, o le whautuanga na le tūpao tinam tamatai ia tau mātala. Ia, o kāsia rau kere fongi. Kāsia. Ia, waku i o le whare. O le kua ku o le moa le mako whare. Kakangiro. Pibu e whaakari le ima se fia vidi mea kai. Ia le whainga. Pawkai ke dea le arofa. A whai alo sa ili se a onga a matsa molo walu. Au alo e te toi popole o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A whai fo i o iso fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaongaire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaongaire equity o lo fale motu, e whaatawai se isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Talofa, oa ua mele, le tinao ana ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O lo o afia John i le fulu, ai o lo o maua ana i le tino mangeso. O lea fatoa o fo i mai le fale talavai. Ma sa maua i le fisoso ani mo nei whaafita auli. O whamatalanga ta ua. E pei o manu anga i titi. E iai ma o sia o le tino. Ma fesili e winga i vai la au. E iai fo i le no fuanga mo tala noanga taito tasi. Pe amana o mia. O le fale talavai foi. E mawhaiona la tautu uina mai vai la au. Mo isi ngase. Ma whaatino e matui pui. O lunga o le healthpoint.co.nz e te maua i whamtalanga o le fale talavai i le taupi tonu. Tasi lima i watolu a mo.
Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te fia i lenei aso e whawhiloa i tātou tunuu, ia mai tātou porkalame masangi o le areto le ola mo o i lenei aso. O le romalo matau, lima lo matau whai upe valu e whapea, a ua whaalitino mai le alofa o le atua ia i tātou, ina ua maliu ke riso e whai masui o i tātou, a o tātou angasala pea. A le upu e wha autuina whapea, i e manatua e le oso tātou le lei, ua alofangia ai tātou e le atua. O le awa onga le nei e tūlanga ese ai ia le talitonunga kerisiano, mai le tele o isi talitonunga lotu. Ia o isi talitonunga lotu e manatu i lātou a e amio leanga. Ia o ngā whaasala lo leo le atua ia te oe. Na le whaasala le mea le atua e whai, ma le whaamasino le mea le atua e whai. Ai o le talitonunga kerisiano, o lana o onga le nei ese ai. O le teimi sili, ona leanga o le tangata, o le teimi lea na alofa mai ai le atua. A wawhai mai tala tu spaia, ua whaalitino mai le alofa o le atua i a te tātou. I le teimi ina leanga i tātou whai mai ua maliu ke riso e whai masui o i tātou a o tātou anga salapea. O le lalolangi le nei e le whapena, o le lalolangi le nei e le ai masesi alofa i a te oe, pe a e tamaleanga pe ki kengi leanga na ole ino tangata ia te oe. Pe ta il tu spaia e tūranga ese le atua le te au auna iai. Na whaali mai lo nā lofa i le taimi pitosili o na mawalalo ma leanga o le tangata. O le taimi sili o na pongi sā whaaleanganga o le lalolangi. E whi mai o le taimi sili lea na manatu ai le atua ma mawalunga le finangalo le atua e a fio ma awina mailo na alo i le lalolangi e whaia le tongiola mo le tangata. So le upwha malo si whaila mo o le nei aso whatua a mata le nei tausanga po le a le mamao o le mea o e iai le nei taimi ua e manatu ifo o oe le tangata sili o na leanga i tangata umalava ma ua e manatu a tonu ai longa o koe alofa mai le atua i te oe. O le upwha malosi mo oe le nei aso ia e manatua le mea nei na alofa mai le atua i le lalolangi e le o se taimi le lei o le lalolangi ma le wha maoni o tangata o le lalolangi ai na alofa mai ma apa mai le lalolangi pongisa i le taimi sili o na leanga o tangata o le lalolangi. So le upu mo oe aue te wha vai a whai we mamao ma le atua le nei aso wa e langona le wha vai we manatu ifo ai longa e toi alofa mai o ia te oe. O le upu mo oe le aso le nei whai mai ua whapea lava o na alofa mai o le atua i le lalolangi. Ua ia fua i mai lo na tali pele to tasi. Fua i mai aisea, fua i mai ua nei loa e le mawhai e le tangata ngasala o na la veai o ia te ia. Mo oe fo i le aso le nei, e manatu i fo i le te tau le whaoratanga mo oe, o na o oe o le tangata leanga, angasala, ma le mamau ma le atua. Te manatu lava e tue wha manatu ia te oe, o le mafua anga tonu lava le na fio mai Yesu. Ai mai tala masani fo le Yesu, e le isau le fo mai mo e malolo, o le fo mai mo e mamai. So, e le isau fo i o ia, mo e amio tonu, ai na sau mo tangata angasala. E le whapela se tala Yesu e whamarosia e le tātou whaio le angasala. Ai o le whetalainga Yesu ina ia loto tele o le tangata angasala. Pe a whai we manatu i fo, ua le ai se alofa o le tua i te oe. Le tua, whawhitai lava ona o le mawalunga o lo alofa mo i mātou. E te le ia fio mai le neira lo langi ina ua atua toa i mātou. Ai na ia fio mai le taimisili o na pangatia i mātou. Whamanuia i se o lo o
faale tonu lona soifua ma ua le aiso na faamoemoe ona o mea o lenei olaga seʻi e paʻi atu ia te ia i lenei aso faafetai iesu amene.
Aoauli gospel music e te mawelunga le YouTube. E pe ona tu fatia le talinga ya matamua o Panti Junior Sali malali fia ongol teito fito le manu Samoa. Ya e te wala wanto ile polo kala mina le arito le ola ile fo ya solua mole antoda nganga fa tai. Le sunga le faife au ya pasta la fai le kopa le Assembly of God i dai lano le motili sala fai mole polo kala mina arito le ola ile fo ya wonti. Na ia mua ia lofa mai ia i tātou. Vai aso te nei mutu vale le alofa. O le so, na ia mua ia lofa mai. Ai i fuela ma le whamatala. No whaitau ye. Ma u whaalongo hu ye. Tama. Te le sao le mano langi pe a whape te wha moi ni au ngā ruenga le lei. Ia e sao le lei ia. O le ngā ruenga le lei. E te whaia lei lo loto fua te ifo. E se le ma li o le men nei o le loto. A fia loto. Se te whaia tu po le ale ma mawhatu i feo se me whai mei e whai. E umana e whaia. A e to e alu to e whai manisi me se lua pe tolu. Le anga fui o lai whai le loto fua te ifo ma le loto. Fia. A whape o ngai ke wha ki ngā i se kang. E whai o le kuai o ngā whai o se mea. Ai ke fiwa whaakariru ki mea whai. Ia pe o la vai le tūlanga fo le whai o se mea. E maa fua mai. Le anga wo o tia le loto. Ia ngā. Wa ile o sau pepa loto e whai. E ka fio rā i oe le laro rā ngi e. Ma mea lo tutupu ai. Ia e se le mana i ole. O le pese ndafutua mai atu. E feso soani ia i tātou. Ia mai pe koru e pe wha pese na hi tono le whantunga le nai peo le wha funga atu. Iai, o lomo toa e se fulu ma le 5 minuta na tāle o le tula e lua ia sauri mai. Mōni si o tātou wha linga ma wha silanga lau tono mai lo fisa o le Radio Samoa le rifo i vai aso. A whai alo sa ili sea o ngā mata molo walo. Au alo e te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umi aiso fale motu le lumanai. A whai fo i o ieiso fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaongaire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaongaire equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o soruru o vaiaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Radio Samoa. Taslima Ivatomi. Amo. Lisi leo tātou whaasilanga leo taunu mai leo fisa o le Radio Samoa. Le rifo i vaenga o le Aoauli a wala le longa pui li o lo taupa ia. Ma lo o tau mamalu. E le au tātou le tātou whaasilanga mōmua. E le tala whaanono stasi o praanga le tātou wala leo. O le tinaya e se tana o maua le tala ana pō. Na fila fifi po le pō ana pō. O le nata ua mai e whamai wa amia le tua. Ia a whai e whamaunia le tala lea. Whamai se antulanga ngō le li. E a hinga o wome masani. Ia ona o le amia o le tina. Stasi fu leo pa anga le tātu wala leo i oe. E vili mai lava whamai. O le ngi marangi. Ia e manuia lau malanga seta whaaftai mo le. A vea fo i o le tautumala udanga le Radio Samoa. Le tele o tūsanga o mawai. E o mai lava i le teimina wala aumpe a miai o el tina e le tua. Whautai tele mo le tātou mawhtanga. E ui ana matui ma o ona. Ia utala te vili mai a whai mai na o aua. Ai le whai ale awari ia. Ia ai alofa tele atu mo o le tina. Ai meise a inga ngalua. O le a inga wha o wo mai masani. Mana tō pe el tina ia e seta. Ia matina mata matutua. Ua wha ilangi le fōlang. Na mafuta mai lava ili te mino ta amantai. Eo o mai lava. Ile ne ia vai tang alof te lea tumo o tau.
Ia ma se manga kua ko fuara o le menga ka ke visi o le manguanga o ko fuara o le fa ngalo ma ka kia i o ko fuara ang le o nisi ne o tanto fa silsilang o le utano mai le official radio Samoa le dei fo ia Aoauli ia le dei fo ia so mo lo sila fia o le falinga mo mua aua ne ngalo sa lo minga o le tusi o le songa fa tasi e male lo minga o le vao filifili e mau ai fa lupenga o Samoa i sifo tutuila mamadua o nisi o talatu o Samoa o ngā upu o le matafa i le matai le whainga o wha lave pe o whai poiponga ma liu o le o singo ainga o le fesila whainga o paolo o si i whaaloalo o whalangingo e kālesia ma le tele o le ngangana o whaalolonga. Fitu se fulu tala le tang na o le official radio Samoa i le tolu pa tolu ono Hobo Avenue Manukau e maua tuai sau kopi. Morisi whamtalanga, wala meile tātou ofisa i teimi whainga aluenga i le lua o na lua, tasi lima i watolu, lua o na lua, tasi lima i watolu. Ia, pe te sumai, i le oile, pe teanga i sa o lawa i lunga o le tātou upenga tawha i langi. shopradiosamo.co.nz, shopradiosamo.co.nz. Ona whai mei ele o sa o ka pe a whai, e te le lava mai le tātou ofisa nei marukau. Ia pe te alana fo i whafo antua au kilani po o hatu nu e mamau. So se antu nu, tong whai lama le tātou o nanga ina ia o antu lau tusi a le o so ngā. Ia po o le vau fili fili. O le whaasilsilanga mo le fioanga o Motaa. O le antou toia le fiso mo na lau i pa ia sau saunga tā Samoa. O le nei whaasilsilanga e whaasilitonu le maafutanga alo mo tama whanau o Motaa i au kilani nei. Whapeani o mātou paolo maulurunga mātou te maruai so se tafa o le kelope. Tulau na lava. O la whatonuina le tātou fontanga i le aso momu o Februari le stona nei le tulai se fulurua i le Aoauli i le no whanga masani i le PIPC i Papa Toi Toi. E vala au whaaloalo atuai ia i lanto umasenta alo nei kalapulaka pia mo taa i Samoa au kilani o loa lana mapapa au i New Zealand nei ina ia tātou awai le nei whono tanga au wale whamoe moe le tātou kalapu i Samoa e tāua telelau awai mai e whaali so whirangalo tāla soifua i le lofa malanga leo le tua te antu yeilo o tau soifua i le aso mana tua mai lau le si tala whamole Morisi whamtalanga, walawane le olua tasi, lua ono tolu, tasi fitu valu, tasi fitu lima. Olua tasi, lua ono tolu, tasi fitu valu, tasi lima fitu. Por olua fitu, tolu, tasi fitu valu, tasi lima fitu. Olua fitu, tolu, tasi fitu valu, tasi lima fitu. No whanga, ia por tuantusi whaiai o le PIPC i Papa Toi Toi, valu se fulu, pa valu lua, Wiley Road i Papa Toi Toi lava fa tayolo sinia e le tanto fa silsilanga tau le da ele lau fa alinga por fa silsilanga mole ainga sa lua fau ma tote fa tulu wantu lau fa fonga Samoa tulo na lava e whaasino tonu le nei whaasilsilanga i alo masuli o le ainga sa lua fau i le pitonu o tā fito i māngiangi e maise paolo mangafa e malua ilo mātou ainga o lo a fiuma papa au i au kilani New Zealand. O le awhia le tātou whilo inga i le astona i nei aso mua o Februari i le tunai 5 i le fiafi i le maunta o le teitei fono le fionga ia pa i tea whaifua la whaile i le se fulu wha pesalo place o Tara. Whaamole manatua mai lau la fonga e whaia i le loto mali e whaamole. Anga le leile tua a vantulo o tau soifua e masomanto wola i le aso ua anto whaina. Morisi whaamtalanga vala a mai le tātou numera o le o lua tasi o valu o ono tasi fitu valu. O lua tasi o valu o ono tasi fitu valu. Whaamtaiolo sinia e le taitai fono male lau. Wala tātou whaalinga muli leo tau mai le rivaengo le Aoauli tamalasanga kilikiti ale te wila lua afe lua lima. Kilikiti Samoa ele na o se taalonga
ai ua avea lea ma awala e wha mausali ai ia le no nofo whealo whani ia e se I wha sa o kwasia ka ko minti lea o nā luantu ila ia leo le tātou wha silsilanga le lei o le krikiti Samoa le na o se ta'alonga ai ua avea lea ma awala e wha mausali ai le no nofo whealo whani tūpulanga Samoa I au kila ni nei o le alofo I lea o le a tau mawhaipea o le tau mawhaipea o le wha tamale sunga I le wha whengainga ia e perone futi te fono ia sa sola tāwhianga ma le komiti o le EPCA e tū whaatasia nei tāmsanga I tausanga te tasi a wale no whawhani o tūpulanga Samoa mai so se mawhutanga nuu whapea e kāle CSS e maise eina iuso mai to e lau ua a wai mai I le nei tausanga e vala awa tua I mawhutanga ma au kirikiti uma ua mai au na whaulu mai ma e fia a wai fo I le tāmsanga le te wila lua a whelua lima o le awhia le isi an tātou fontanga I le rauwhanga masani I Nati o Tara Park I le aso lulu o le vai e so fau le aso lima o Februari le afole ono I le fiafi o le fiafi o leo le a whailoa I matula fono uma e wha o ngā ma wha angata I loa ma au uma e fia awai I le nei lava ta milo sanga wha mole mana tō mai lau le stala e mo nisi wha apsili wha apsuta Yane Lilia Nancy Palelei I le olua tasi o lua tolu o I watasi whawhaiva. O lua tasi, o lua tolu o I watasi whawhaiva po o vui pe telo stars I le o lua fitu lua valutolu ono whalua. O lua fitu tolu valutolu ono whalua. Whaamtangelo sinia, e le fionga ia sola sa uta fianga o le te fono o le Auckland Pacific Kirikiti Association. Ja, Samoa nisi daun tātou whaalinga leu taunu mai le rifo I vaenga o le Aoauli. A wālawa I le longa puieri I o lo o taupa ia ma lo o tau mamalu. E molitina ia e sita ua whaailangi le fōlanga. A mai se antulanga ngā le tua I ainga wō me masani. E ona o lana wāla au paia. Wha mai se antui fōi I langa ngā le tua. I ainga ngā lua. Ona o le wāla au paia le tina ia Wilni. Marina la via anga o sale longa le montele sala fai na amie le tualo na soifua le dava yaso o tuana yatu tangata ma ua tutu olo I mata ua ne matu tangi a wefa a upetani masusu
Fofogamua le sa ia fatalo fatoli tapo ingale tinu ile nei foi vanga le oli tala mo la fa fonga mai tala tumua o stafeito wali mai fato sina mo sa ile fata pito fita Israel lo fai tafonga mai ni sila bi filiera ka peneta le malo tonga le vasonei ta longa sa uni Jordan mai lata ya vema se roi tamata alo Australia fa lua una ta alo su nga champini ale Super Bowl ya Afrika fa fonga ya e fala italiano nei fo o se leino telefoni mo so ta inga pole hotline wa fa nga li po tia tuai fita Israel lo ave so malo ni silene wa fa ngoi nai o se fainga ino toi fa longa tangata utaya o le te fono le fa la por tongo so tangata Palestina wa Aotearoa Palestinian Solidarity Network Aotearoa o le PSN John Minto wa ya amataina se fato sina mo tantalo tele e li po tia tu pa ia fita Israel ini silene Maria Minto lan tistinga runga wala so te inga lau tele. Se vaenga leo fatino ngo fosi o tinga ta Israelu. Pea faile e Aoauli malo ni usila ini sori ngā tūla pono pitu sino na mata utia li senatorial wa fe mare ruputasi. Mai ta wai ele aisa ava no ni usila moni malo longa mani fia fianga. Mo tinga te fatino fosi o tinga ta. Ka muri ane ona e fa aliese fa matalanga. Ele fa tinga ina ni usila ia fita Rusia e malanga mai moni malo longa mani fia fianga. Mai leo se fa ia leo Ukraine. Ai se ala e tali ai fita mai se malo fa si o tangata ai toi fa ilonga lanu e peo Israelu. Fa ingo ai e fon fa tonu o tangata Utaya ni usila ia leo leino telefoni o se ngā yo inga lata mai lea ni fa solonga o la fonga fa atalua fa ilonga tangata Utaya. Tu si ai fa pea o John Minto malana fa ala abro tonga Palestina. Wala tu kolosia le leina e li tapaina leo sa ilia fa tapito fita Israelu. Ini sila e tali tonu i te pat mai le no fanga fa manatu mo tanga te Utaya sa fasiltia i va te mo sia mani ale Holocaust Center ini sila nei o le leina e fa ilonga tingata te fa lo tu tele nai nga yo inga o le tutulia a pu tangata au sa ni atu mo le vai tuanga mo o le tu sanga o le to tele ma tua o fitalia i nei ma ma mafo ma fau ile ma wolunga tu pe fa alu mo tamai te te ya onga Moriso nei tupe whaalu o whainga tātelo na maua. Ma lema whai eo na maua e tamaiti mea pe o mea onga, e po o lava onga. O le tamatai o silo le whaalapu tonga e so soani mo tamaiti le sao fia i nei vaenga tāu e mo miena ale Variety, Susan Glasgow. Tātelo noi le porkalamele checkpoint a leitio ni sila. Ai whaari ai sa sulu atu ne ainga o whita ia i whainga tā le tonga tāre soi whanga. Ma le leo ni ngā luenga. Ma ulungo o tonga fale o le mea lea ua whainga tātele ai. Ona toi awinati to mai tia onga mani lava onga fōu. A pēr ma mea onga umai la tu te mono a mana o miena. Mai e tā uai i ainga to tele atu to mai tu o pero sili atu leo na whainga tā i a i la tau. O le tusa ma le afo ainga o so son i ele Variety e i la tau e la rane. Ma le ona suwafe tā latu pe maua le tau sanga. Mai tā uai e whaia la tau sa ili ngona ngona po le survey i ainga o so son i tau sanga ti tasti. O i nao lo latu mā lama lele iai i meo lo iai o latu a inga. Mai e tā wai, o te maitona no fo iai inga e te pula e te pe maua, wa latu ilo ina e le whai mātua mo mea latu te manamia tulu ai. Wa latu ilo ina, o le a tili tele ai le mamafo i o latu mafo fau, ai maise le mamafo mafo fau i o latu a inga. Uma! O se tia le numero tangata Amerika wau tilo whase mai ni sila nei le mai aero whainga palo, te mare wha ua President Donald Trump. O Trump ta fa uina o presidente no faso fito America le vasto luai. Male asa o maulu ngai le numero tangata sa ama te fisilingia. Se tasi ofisa su nga luenga mo tau tua so fo malo lo inani sila.
Ai o te mila mulea, sa tili tilo ile o pengo whamtalanga na matanga luengo whemaranga ingani sila. Ile toi titi lava whalua ina leo wha ingo tangatasi si Amerika sa tapa ina whamtalanga. Pea whatusa sa tu le tausanga iru matu. O le tamata i pulo ro fisa su ngā ruenga mo tau tuo so i fua maroloina ale Accent Health Recruitment ia Prudence Thompson sa i whalia i le vanga talale staff. Sa matua i longa na latu pisi talasanga turu mai o mai ar whau ungo Trump. Ai ta ua foi. Masani ai va yaso pe na to fari to lima tangata Amerika so ta i mai ai la to a tanu mai la so luor fa unga. E rusa male silau talasanga fa popo la tu moina. Ina umano malo Trump ya November to sana tuai ta o tua i le fase la lima sutanga tele vai so tasi sa talasanga. Ai wale na o fa ungo Trump o ma foi lo so ma ulungo le numero tangata e fia maua fa matalanga. Ai o fa ala malave tu puma ye tu fananga ya onga pasuinga le tau. Malela te mai nei o tangata mai Los Angeles wale ai ni mena no foi manio la to falen o no le mu tele sa fiain. Ai mo ila to sa ta pa ina le la to tu te mai le solua. E patino le ia ila to o popole e winga i sai niele Trump. O patonu nga o le ai ave sele pui puinga mo ila to o tu ai ngotenga te kei. O ia foi popole nga winga i swing o le tau ma le to e furina. O le fai unga fare tu la fono. Sa iai, le sa whatangai le whapa uino mai tanga o tina, po le abortion, le oiloai o le Roe versus Wade. O le pare mia fo o tonga o le whatau toina lan ka pene television nei. O le pare mia ia ai sake eke sa alo ia na whatau toina le vastoluai e king to pau le wha. Peitai, o le whatau tonga o lana ka pene te sa tu e whaia whatastia i le aso, sa whatau toa le pare mia, sa tu e whatatia mo le vai as nei. Ai ole ala tai mi sa fa wau pe ia ngā ruenga ar ka pene te tuai. E tele i ni langona o to sina o renga te tanga talawa i o loto i whale tonga. Ai wha peila tu o nofo i tuni whafo po ai o le ai le ka pene te fau. Ai sa wha alia tu star wha porkiki kalafi moala. O le tolo i o le whata o tonga o le whainga malo o mnino mai. Le tele atu leo le awa e o king tu po ilo na ngāsitenga. Ai e ta wai e fōringa mai o le tupu o tele atu sona leo i le whirwhinga. Na i lole tupu te roi nei i whiwhiria lea o Minstau ka peneta. I taro talonga o le tamasamo Australia tiro maulunga Jordan Mailata o whata o toina. E a vea maulua i tama Australia whaalua na te alo resu ngā champino la kapi wha Amerika le Super Bowl. O rana au o te alo ai ale Philadelphia Eagles o sao atu i le asu ngā champini. Leo la te alo ai male au le Kansas City Chiefs. Le ua lai dinai ai sa manu malo i le la talonga ma le Buffalo Bill tos fulurua lus mriva. O le whaiva i ai leo na ausia le Chiefs i le sue ngā champini le Super Bowl sa Amerika. O le Eagles ma mai lata ua whātuluhina. O le tamba pito sili atu leo na le leilan ta alo pui por offensive tackles i le ta amalu sanga le NFL. Ta manu malo i le au le Washington Commanders 5-5 lusi tolu i le asasan. O le Chiefs wala tau turi nei se tulanga e le whaia mua. O le saso'o le tolu tau sanga o manu maro le sua ngā champino le Super Bowls. Ma le whawhao na manu maro le tonu le tau sanga. Peitai, o mai lata e peona sa mua muta alo le kapili ki au ta alo le kalapo le Sydney, South Sydney Raptors, Australia. O iena no wha moe o le afso soni le na au mo le tau fio le wha wau le manu maro le Chiefs. Le aso ivo le masina o February. O mai lata sa whanau mai ona mātua sa moe Bankstown i Sydney, Australia. Ta alo so ngā champini ma le chess foi, kosu rau tu sumari lima ni loto sa taluai, o to e taliu nei le la sang mawa tele o le kapi, pa Amerika. Ta whai wina le tau whainga lau til kita tamate televo sa mo i lalo sumari iwa tau sanga. Il kabel sanga au ki kit whawa malo i lalo su iwa tau sanga mori po le rolangi. Mo le tai luas full over po le T20, e u noa le masimanu malo i Malaysia. Ta whaia ina sa mo i le la talonga ma Pakistan i lima suma le lua ai e le moa i le asafaroi le toluai le la tu talonga mulio le la tu pulu. Ta mua tu whaia ina sa mo i ani sila le fet malono ai ai le i maua soane ai ma le whaia ina i a Afrika Southern ai sa ta wia le awale tunu i le tutusa ma Nigeria i le la talonga mua ina ua whata atia le la talonga ona ole mamafo ti munga ona winga e na ole tutusa e manu malo a Samoa. O le tamatai talo tenisi Belarus Arena Sabalenka sa whaia ina le tua ngā champini le vai ngā tamatai i le kamara sanga tenisi tala Australian Open o whaito ina e sa vai ngai fōringa mai ta ia wha fōringa ai o na pi
tu lo lava i le ipo le turanga luo i tamarasanga e tu sanai ma le poti le lominga le telegraph sa palenga e numero tassi le lolangi to sa favor e manu malo il suo nga champina pe tai sa afia ina ufa te io no fatto il American Keys do America di tulang smriva il lolangi il ono tolu luo le ono marfitu limba setti il fai un verso o se fai ina sa ita tele ai ma sasa ina ila na patita polo le taimari talonga ma che vai fafo ma le malai ai dei fai ona tuute o le fatala tele no le mai ai il talonga il mai ai il talonga sa dia e nei loma stia video lungo wala sota ingalo tele piona tilo ia ile Radio Samoa o lo tu si ai ma se fa punga fa pe fa Samoina e fa pe tato pepi umayai a tatia le puilalo a falia esta palenka lana wotama Jojo Frangulis malana faya onga molona maosi Jason Stacy o tau fai tari e o pa poringo na la tau fai ni winga matanga ile ipotati e lalo o tenga ta po ile tenesi wala tu ta paina nese famri nonga ma se fatto e senga fala o tele mole nga yo inga fa oso ino o nisi sa tu i ai sa palenka ile le ayo sa mio a o ia ya talana mo ne yaso moria te tula le so ma wor filemu i tentoma soi foia Tasilingoi betul amo o se sala a se pangota tu fesilia i pe aisea leo ti o se tui na tinga la urupe ua leo ua mafuli le la au safa a paolo le pale ua le so mo tu le fa aso ai pule lava o elea tu motu lo wali isi elo fa mai o vai vai fiu e fava senga o nei tinga o ya ua mo atu le sa taula ya yo le va ai atua o na le de ipu o winu ai mai mau pe ana ma fai na to e liu le tai lo le ma lau kitara se yo to fa lo ngota si ui i le te lo o e fai pese ai le lani ai o no lo mi sia o e ma fu ai lo fa afeta imanu ya le nei o sapai ile tale ni sa e fina o sapi ma ui le ai o anganga so fa o emanu ya la malanga ui le faita ui le faita be o sala a se pangota tu fesilia i pe aisea le o se tui na tinga la urupe ua leo ua mafuli le la au safa a pao le pale ua le so mo tu le fa aso ai pule lava o elea tu botu io tie o filo tui tu ua mau fe elo manu ai se awe ave ai le safai ma uo esa mawai le fia i lo umeilu le safatani ya weba na ipo tinga lava lo leanga ai le manolo awa ya fafanga i mafatuanga tama wa omisia le wa mafutama ai famanga lua isho vai sifati wa sala tafi malala malanga mawaso no foa imana tua pea we italo sama silonga ua sa faki ki e au e u sanga le ku vai fai la ku yama fa senga ku la u foi pule fai ko kasi at sit esi
Wilo ai fale o koru fu e mare po si ala ko se fai me o kala le mali o lang. Wa e mole o ila sa. Wa mangoko ma fu ali. Wa o fango ele ai e kuvasa. Rangi ai fingao me wa e la ufa ka kaima. Wa kong sa fo i no nganu wa le mu si au la mepa. Ka ro fai ka ma fukanga wa o mangua o mala. Wa sauki ai o paongo ma fare kala kala yo ma fakianga. Wa muku wangu mala o le la ai le ma kuroi ma ka o mo o lingi o langa pe anga ma fai unga koe a maka. Fai ma u e pe anga o se aka ai se koe kila i pe anga kanga ka fia koe kilo a kusi o pau au fai ma se o langa kala. I kiri ai ma o fisiki so ku a pe se i o i o i maka. Fa ma ngalo lau e kala. Kili o pe ke ka se kala o ki ma o fau wanga sa ka wairo nge o langa. O lau ka lengi ma u ngaruenga o ki fa su mala malapa yo mo se ro ake piko ko ka o ku ya la me fai malo ai sa u ya si ya o si ya fa ma ku ya ma ku ko e po e u le fai na cha be so se sala a se pangota tu fesi ai pe se le o ti o se tu ina tinga la u pe u ale o ma furi le la sa fa Fofogamua le Nato Brothers i le Aoauli la lupe ua le olo. Manutu ai pia i la tō wha i langi le wholaunga. I le amantanga o le rifo i tausanga wholu a whelua lima i pia o na tātou. Nia, ia mui fo i la tō e uoti ua mapu atu mai ti ngā mawhita. O le rifo i o langa, le isi toi popole le pili o le erekise, o le pili o le vai, o le pili o kama kia onga, o le moanga o le vao, o le kapinganga o le lampisi, o le whainga o le tanga a mea. O le whainga o tala o isi. Ia wa mea umanga ela me kongo le lisiranga. Whaafutei into le sunga hea se uli umlau leifi. Moa tātou tala i le neifo i vaenga o le aso. O le ato mo sesio na whaapoponga i le tulain tasi i le Aoauli a taiao. E lunga o le Facebook o le Radio Samoa i Malaysia tātou YouTube. O le whaapeleo na awina tūsa o atuai. Ia tau le banga o le fontanga al Parliament o Samoa. Le nei fo i via so muli o le masino i an wari o i nai te mawai le tonu malasau o mea lai tutupu i tono le parliament. Ia mi se le ilo ina. O li poti e komiti wha parliament e pio na ngā luru ai. E le ngata i tono wha la potpotonga tu ma oti o te tono o mata ngā luenga. Ia ma le teile o nisi o ngā luenga o lo o whita i tunga iaisu ia whai pule o le mota. Lea o lo o tofia i te tonu o komiti wha parliament e se ese. Ia le lewe mai o nabutoe a mata le session no na lua. Ia polesia vaenga leo le fontanga i la Aoauli rei. Se o lia le tu la e lima le whiwhiana nei. Ia mai ala da. Ia o na toe sa uni mai la ia leo mea tau le whiwhiana nei. Tā le valu ia toe a mata fo. Se ia o lia le tu la e se fulumala tasi i le poana nei. O la antou mwhai atu pēr. La o nanga ma le tautua le Radio Samoa. Ia winatu. Ia le fontanga lea le parliament. E le ia lo whaafunga sa oa oi iai. Ia na e whaia leo lau oi wha atatang. Po o whele me te anga iai. Pe te anga i sa e. Pe ke anga i CC4. Ia pe te anga i tonga po o mātu. Ia o le me tau. O le nawa i o lima. O nawa i o luma. Ia tau le manga le fontanga le parliament o Samoa. Ia wala wale tūlanga i pio ni iai. Ia, le whaasoa o loo whanga solo i le nei vai tau. Talu o na mai a le whaatautonga o le presidente lona fast food le fitu o le malo tele o Amerika. Le li isa ve mo presidente Donald Trump lewa alulana term lona lua. Ia po lana titienga mulimuli. Whaatausanga mulimuli. Ile sau o le toi ino Donald Trump. Moise lava se tasi leo ana whaupunga sa whai. E toi pale mai lo le tofi presidente a mata o na tuturi e se tangata o lo o sulu whai atu tonu Amerika. Wa umana whaile la misa ma le presidente o Colombia. Ioi, o le whai mai. Whai tau se lau tangata Colombia. O le na sulu whai atu i Amerika.
Ia o nisi o le sa whaatulanga la tu tāna sanga I ni o la tu visa. Ia bitai, na umatamata tu le fia nafi. Ia, I le telefona sa wilunga. Sorry. I le ma ia le whaanga solo hoi le. O nisi o la o loka I whirwhiri. Ia e whaanga solo I lunga o vaalele. Ia ma ave I seilo ma Amerika. E le ngantainda. Ia o le fuwo o le futawinga Donald Trump. I le whaingoina o le o ngā sami fo I le ina le whaingoina taru mai ana whea. O whaingoina o le Gulf of Mexico. Ia po le o ngā sami le ina I tawhane o le antunu o Mexico. Ia le whamai le sanduanga le li presidente o Amerika. Wa kakaunga sui. Kakaunga makwa I sui a le ingo. Te le mai lola I po le ingo la e mana o le li presidente. E sui a le ingo o le Gulf le na. E le ia le o se malain tapolo. O le o ngā sami I au tawhane o le antunu o Mexico. Ia, e le ngantaila. O le o le se singar kamalo. I kasa le sa tapumuina. E le antunu o Israelu talo mai le tausanga. E lua awhilu o tolu le aso fitu o te sema. Le aso le na osfa ia I le vaenga aua le afo Hamas. I se pāti po se fia sa fai. Antupulanga talavou. A le antunu o Israelu. Mai lava le nā taimi se ia o mai le tau amatamatanga o le nei tausanga. O lawa maua sina toa le taimi nei. Ua mai a fo I ona tatalai nātu ia pāngota. Ia po I lātou ia sa avea. Wha pāngota, wha malosi e le vaenga aua le Hamas. Tatala atu ia tamaita Israel. O le vaenga e se fo I le tūlanga I pe o le tūla I mai le matau pulea. E whaisi te le antu le value. Mana tuan tātou. E masarion tātou talanoa. Ma whapea mai le whaamtalang. E le ise tau o le tangata. A tātou talanoa lo lai me ia o pango tāo tau. Ia po tangata ia ave whaama losi. I le teimi e tutupu mai ei mea nei o whitau inga. E whaisi mawalunga o le tau o le pango tā Israel. Tā si le pango tā Israel. Ia masaloko I kia lima se lau pango tā Palestina. O leana whaasa o lotoina. E masano le teimi nei wa o vāntu ma le sifurumon tupu pāngo tā. Ia po tangata taua leana ave whaamalo si le Hamas. O le ua mai ona toi whaafo I atu I o lantu ainga. I tutonu o Israelu. Ia ma le whaintau fia se lau o pāngo tā Palestina. O lea fo I ua mai ona toi whaafo I atu. I lo lantu o turu. E o le pepito silino o whaanonoa I le taual nei. O le tau, e le vāia o Israelu ma Palestina. Nule o swa inga Hamas, ia ona o mea fo I sāntu tupu, mai o le tausanga e lua afe ma le ono, lea fo ina pomo I Israelu Palestina. Ia antono le hai so I fuala wari I le whianga inga tuwai. Ka ilo ye. Ia wai anga whapeo le whianga inga foule, mua so I fuai Israelu ma Palestina. Manua o male temine e le mai maua so I fua o whana witi. E le mai maua so I fua o ta mamu tina mātua. E le ainso lātou so tanga ma se pitanga. I le vaenga au le nei al Hamas. Ia pita iane. O le atunu ule au maia ia mea tau. E ave ia Israel. Ia na wa ilo mo tātou sila fia. Malawa. Ioi. Le ngā. Awa e le ngā o sia Israel. Ludia lātou mea tau. E fia foi piliona le na pasia le senate. Por Congress America. E o mai ave I e faa upenga I nai Israel. A wale marupuipuia o na lo toifale. Ai fa fia nei tamamu tina mātutua. Kulia kui o, whamai o yo. Ia a kaungu o kui o lai pāpāpumu yo. Whamai o ngai oli. Ia a ku foi yo. O la foi pāpāhipo. O le lau ke fiero po fere whianga inga re, po le whianga inga fau, ia po le o ngā kongo le whianga inga kuai ma le whianga inga fau. Le i eil to inga mele sa tupu, I le vā lava leo. E le se vā fau, o le vā ua makua I le vā leo Palestina, ia ma Israel. Ai o le me mali e le mta upule. O isa, o le wha melka larkus, o isa whia whioa I eile ri whaono. Ane fai I kawara wari. Ka no fai. Ai o tutulu.
Le di whao. I lona ti ngā ina. E ui e leisa ngā ngasara. Ia le ana usi ta. Ioe. Le ngara ka mai isi le usi ta. Usi ta i ma le wha maoni i lona tama. Ia wa anga le uska i le di whao. Io la ana mea la asa ui fui lero i e ki ngā inga i fua moa. Ianga, mo tātou. Ai langa ua moku si ala so tanga. E man tuar whenga inga tuai. Ia e lenga uwhea ko e le vēsung kia ngi. Maungu aku. Sko inga o mosi. Ka ano whai a mosi. Masano anga mawangi voltare ni asola. Ia e re ki ngā kele ia a ao sko inga o mosi. Io. Ia e pe ai runga le mau. Sora. Pe ai runga. E whai ole pe ai runga. Ia e sauma papa ma. Ia ka ilo i e pe whape i le ma mawhore papa ma. Ia e susko inga o mosi. E sire mere kupo kui la noi. Ngā lua whai aku i e ia kakalo. Anga pongi ma kakalo. Se ianu runga se i koe. Fongo le mele waku. Ia wa o i tātou te iloa le whianga inga tuai. Pe a kako kalangua fui lele iei. A on to sa leri. Soni. E re ngā se ngasi. E ringi au kala. E ringi au kala i vai au kala le kusi. Ia ngā. A le wa ki ngā inga si ko inga musi. Aru aku. O ke ngia. Whaantau a nau e musi aua. Ia mali e rau whinga ngalo. Aua ne i o lo wita. I lau nu. Ala wasa ungir ko inga e pingi i sana e lul ke minga. Ia whaakau a ngau si ko inga musi. La ua. O la ua mali e ko inga ia musi. Ia mawhai kuroi. Ia adu. Wa aia uporo a inga ia. Ia usi kai mai ele a wari. Eku mai la sko inga o mose i la normo. Le lo penkau mai ngi. Leo maa moe mungi la fu oki. I runga le mo. Ia po. Au vemo. Ia skoi. So le a. Le meo le si pika Bluetooth le patu ia kui la noi. Ma le la ko povi au lo foile. Aninga ki nga inga sko inga o mose a ruido. Ia o le fisili la. O whampe i maraka ko maraka ko so kangarea. Ia e le se porkala me se kane si ele mele ukarangoa koi ai o leu te tala noa whaalaua i tele. O mea olo i tutonu o ana fionga. Ia wale ka ko ke pese at ke lorkeim. Le li ie alo whama. Le li ie o mako le mo ke whai alo whinga. Vai. E ale taimi e papa i mai i le ie i an tātou. A lena wai an tuana leila. E se fo le tulanga pe o le i an tāpedanga. A le sunga le li whia onga le teito fito le mansa. Mo le tau whai amata mua. O pati junior sa lima. O le mafuta mele ni vai ngola uli le tātou polkalami. I le no whanga le HPU tona mato. Pantala whanto e lau sunga le li whia onga. Befo e le taitai malanga le sunga ia sua. Ia ma le tātou pulenga o le tātou au. Ia ma le au teito fito le manu samo. O le manga ia le wha fua ko mengo wa ia ko. Te mana tua ia sola. Pea wanu fo ile le wha nano le vau. Ka manga e ka le ongo. Paching! Pa le sa pelu le maka le ala. Oi, pa le maka le sa pelu le ala. Paching! Pachang! Ai kusa le i ila la o i ila o la ka sa pelu. Se tu lau le wha fonga anga le tunu. Ka ma fo ile le mangi fingi fi wha mpea. Arua kuana wha amaka le piko i lano. Kau le afor sa pelu. Yo. Kasiana le ala e patinga. E wa iaku. Sa peru fo. Ka ma fo ile le kuskot. E ma ko i whaile le au. Uma mai pa. O wha ngā au. Ma ko i wha mau le ele au sa peru. Ka siara ka kau le ala. Ka wha alongo. Tole! O sko i ngā le wala au. Hei! O i le ngai fifau ngā kua uma whakau mai a moresi a ngā la leanga. Ia ngi wika. Ola ka ko mo vau. Al fusinga o lo kama pengi ninja. Mana ko pomwasu. Ia ma no to tampedang elese tampedang fingo fi. O lo fenga i ma le sunga le fia. O ngam pulenga o tantu au to fitu. Ia. Anga i o i fia. Polani.
Aruan toi nai Afrika, I saut. Ai tau alunga I nai LA. O ta ua LA, sol. Te ke mga kuar ke minga maka ua koe malau ka mau pesta. Le fionga ia pesta lolisio. Kwa ma au te. Ma tau nua toi LA ua misi ngā le ma connecting flight. O le waa asia man. Wangalo ia urengo. Ki fo se aku se ingoa kou fia ukar. O ba misi da. O ngang sa kua ia kura ingi usila mai ingi usila. Yo. Tau nua tu nai LAX. Fape. Le ai la wo fo le mele ye ia mo me o aki fanga me va penga. O le mele ve la ukar. Ka se mare vale. Ma kui fofo. Langa vale fo ia le FBI mar CIA. Lai feo ai mei kanga. O va per chon. Pe ia le wo o mai luma I ka vale ia feo ai mele Secret Service ari Amerika. Pasi fo le ka vale. Pasi a kuranga ka vale. Alfi fia kwa kai Amerika li ka vale la nguli. Ngo inga Secret Service uma o ko so. Ko va per chon. Ka fio lai. Ai ke o la ku yo ko. Chon. Ola foi le mele ma singa foi ka kui. Sa ta la ma utama. Tama sa ta la ma. Ya mangkuala. O le wa misi le bava ale le make hoi. Nga I o I Spain. Wa e pipi I Spain nga I nai for right. O nga le sa ka nga le le va le asiama. E fa mai lai. O yo e fa ka kali di svali. O le va le lenga. Au foi nga le va le lenga Amerika. Mo pasi malepe. Soli. O la iri ngō le va le. Au ke fai ak. E maruru e loka kango e ka piri ka ika. I le maruru o le e hana va le. O I foi la. Ngau noanga. Chonli. E se nga ko kongi la ka mea. E koe ko kongi marka ka whangaru. Wape. Sali. E se foi ako me ngā iri. Sali me foi le lo le tip. Ia ora ka maranga. Whamaya e re foi. E uanga rua pingi marka ka whangaru. Se o ko I ngā. O ma ko I ngā I. O ma ko I ngā I. I di whia ngā mea whapenga. Ai, o leu te manatu. Lua whelua tō. E au Vasilian to I stasio tangata whangaruenga I nā. Whia, Washington, Dallas. O I nā helena mamalanga iei. Ma lau ka mau LJ. O le ane kongi maua lalo o koure I le kimingi. Mai, $11. Whia, yeah. $11. Ili for my mate for my $11, sir. O vai, so. Ele ki o foi lá ko fio lá Valeri mar venga ko ngaruenga. Era ngo ma ko inga. Ni nga mea. Nga ngai mea fo ia e. Ele ku o mai lunga lau e. Pi whakaro wha mai foi lele e momongo mere ku peru ni. Ia markaranga o kuar whekoko a voi lele kua le kampangi. Ia e whaka vale mai ia mo meo Ia mo meo o loar ngā kampangi ko kongo la ka vale I ngengi usila. Ianga, leanga lai leanga le kemara I ku. Se ua wha umi rau kalar ngi vai ngore au. Ire ki leo le se ngā waso lama le vai taimile. Ia le vai taimile. Tole. Au I ngā foi lai au lei ex. Soli. O le mea leo ko whaapea. Soli. O le mea ri o ka ikari o runga le most wanted list foi le FBI ari. Ko kiki so o ko le mea nga maka o sokua. E iei mea o minka mai poku I la poko e kioaka. E kia rakunga e kua ile konga. Pa mai awar minoi. O whaku I lau ka mau LJ. Ia po le fionga ia pesta. Seli. Ai runga I rere awari ia waruru po ko ari o ka ko whele rei mara wa alelea le whame o le mingo. Asa o leo le kana wha fin. Ha, starting ngoi. Ia, ar kana ngāre wha. Ele o burning of air kāra nga. E se fure wha fingero ko wha koi. Be uma o sio usole ia tara. Amai, ha, starting ngoi. Pi maare mang. Ia, ar kai minga le search I kai. E kere me umanga search. Frisk.
Ia koe whamai. Ko wale le iau rima, aua ki mingoi roko e pere me puak. Sot. Ki o ari a kere ko kupe alu ngi meari. O ere kampangi re ai ngi mau kupe. Ia ere kiu e fuisis. Ia ono le, whala pe ono tūlei mai. Ile masina o se tema. Ia nei te sila fia mo tātou ilo uma. Whaami se lenga ngau len tū. Ia i lantou ina mo wei o lantou soifua. Ia e o le kalanga ringi vaengo lau. Ia, o le vaenson te nei no vai entui. O la la ve wha au le mu i nai LA. Tālu si ele o a whai nā tui ni sio tātou o turu. Ai, e iai lea fo ile mea sa whai. O le mele tufa ngā whai longa. Pangalo ia ule le ngoa le tufa ngā whai longa nā sa whai. Ai ka ua ila marasua fōleri. Ku se pe e whai ma mea ula si awari inga ngā sau fo ilunga o le chili chak ma mea pe. Ia o whela le mea ngā oi. Arua kua le mu, arua kua mu whaasolo ako. Na familia li po tile si veas. O le whaasau ina i nā Hollywood. Ai o ili si vai aso le mano no si o savi. O le ala mea nkupu i angako. Ili o se mea ula. Ili o se mea ta alo ai sis. Ma aua. Tātou te pāse se fōle soa fōleri. Ko ureri ia. Ua e arua o i e whailo whinga. Arua e a fio. Kala au e whao ngāro o i subafa. Ai ua ka ua fōle soa fōleri. Ua e umano kwa kofi mari. Kasi ar ka ngomar koi. E aranga whakurau kala. Se ranga o oi. O le benga e ringa whakurau kala. Pā ua koi inga. O whanonga kung atot. E ki ngāre mea. E kere me ki ngā koi ma kui. Ale fo man mala mai se usole ia. Bevan King. Talo vantu ia il to ina. O mana ino fola au le afolua. Ia na. A wo ma fola au fola suka fola koko. Bangkoi se fola au kar koru suka mafo. Ia ora nga. Tau tuana ma tatu. Tala il fi nga no leri. E kau ka fiofi ange a whampul mole o ka kōwhinga. O le mea ngā le ua ngasu e le lalo lang. E sa o le ka nā le skoi. O whaku tol. O le mere i o eri i mako e fia ai tomato sauce. Ai whamera ka larga. Seu. O tomato sauce mako a ngasu ar mako ngu. Tika ngonga na espera me le tomato sauce. O mai. Whaakali e kurai. So uarua e maisa upusa tomato sauce. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A fai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaongaire e kuti o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaongaire e kuti o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia fiafi o sururu vai aso taitasi se fulu e te aile whaa. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Jana whanawha tia roa, ua te talaina nei le waunanga e vini, mo whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e vini. Auckland Airport Shopping Centre. Talofa Samoa. Wa ule nei o kasu ti alu. Awal sui ale ngila wa le kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a. Monu ue Samoa e wai la le le vasa. La le le. Oe inu o le vasa.
Hey ho, si Fofogamua o sunga ya waino. Ni vaingo la Aoauli ma le tanto fa fiangana. Te fa te ale vela. O lo te vai te fola ya ngi malume ale savili eu ya o le vela. Ai to alon savili ya o makwa ki dinga vela tato. Lo te vai tu nai nisio pitonu Australia. Te tolus ful mon tupu te ke rile vela. Soli winti. Yung sai faula le continenta. Yo, abule la vol malu le continenta, tatala malpusa ai sa kala malfurisa. La menga ke fia il va ngale in New South Wales nai sin. John, kof wan fa le male air condition. Yo kama voi langa, wali ko fiang of garage. Yo bos van taman. Yo wa ongi ngal wang le menga ka o heat wave. O le ngalu ve velna. Ele se ngalu le sami o le ea ve vela.
E o ilunga le fast fulu mon tupu tikeri. Sole. Ora kambanga ni e pia le ke manga vangal mol le vevela o ka ko fa pusa fo ile le sam. Pe ala kala ko fo ile le ki mi a e fa pulo won suava. O le mo kwa vela. Yo. Ia e vela ma le mango va nga wa. Sia la va ko fio I fa. Ah, mo kwa fi le la. Chalavantu ida I matanofo ile fiango falantang ai ngal tang le mafuta mai tau down la tau pu lava ma no soifo chalavantu I show ya Bernie yeah I was loving you tomorrow yeah manu ye tele au nga wenga yeah ma fuanga fo ipe le fianga ye ma la sunga le ya woli yeah kalanga pe ngo fa yo I America ai afi onai te fie sile ma e mai mo ele fon tanga al parliament lo fanga solo timini yo na fu ia al tato channel na al want to ilungo to to ali radio Samoa ya alwa kurole on ma flight mala kwa mo pista la kwa mo LG tu wa LA ma wa ko le vale le ke fa ngol pasimali on le vela o le kum tu sa wa ye lungo vale le na me fe lo na tanga tano usili se fe me ko ki e o ku mai I le siku o Amerika. E o ngai le siku. E o mai ngai le West Coast. Anga oile East Coast. E ngai le West Coast. Me le state o Washington. O ile ai o Washington. E se la e kau mau la ki aku ia Washington DC. Ia e se fu le si tule na matau nu o tui. So waka malo ko ai lo ka fieng ki pankeki vape. Ai fui e se kofos pankeke I le pikong ura Amerika. Ia au mairo. Agora kom se fiskaro pot. Yo, o wiki kilo ka wai fai mo muarki. Ia. Ai umang, tele fama. Ia, or ka wo lume ai. E fa popola I man pasenga or menga ka or tip. Bak tali. Power tip la fai ma ko New Zealand lucky tip. Ole soangi, ole solo, o yo kai ole ve ka kola ki tip. Ya, nga. An want to know le vale le tawo tuina. Pu e lo mali si vale. E man te mo mola ina le tuno o Spain. Ole malava ale le la inga Spain sol. Ko kai se umi. Ka ma voi le ke la ala. Sa ole fa ngongo voi le yesola. Usa ale la valo le la valo ko inga polo lo makua ma ai mai ko le fanga ke ia le fama ia o mai yo le la ferka ko fango fa ko so no lo mercal ngava ko bo mal yo fa ku sa fer fango ko so le va penga ai on vala au mai fukisinga. Vai. Hey. O mai. Le vave ko malosia. Ma ia. Si au kama. Kalarngi. Si au kama. O isa se fulu. Singa. Ale ke ki lo ko longa laua. O ko hea ale se la ulu ele singa. Ele ili singa. Ale va mai. La va sa se fulu si au kama. Ia fukilo mar se fulu. Uma ku se fulu fa mai ore ku ko ngora nga ko ngwa ma ia fa ma se fulu ia ko e fuki ku ma le se fulu e fa mai lunga le ki fo o ka fa lunga ko ar kiminga wale ka no me si o lai ki fo are wa mo kai le fuki nga singa le sa ulo malaka kama vo ile le lo ka ki vo le ula vale ko fa ku noi are rira se ula ko I merkala lomo le ngofa kas ko fo lo mariku ngale lu ka se furwa ya ko ikana le ka kema ka poko I le vale o ka kango kuro singa ia wa umilo lo moku o ko fa kulo ia la se furu le ba ni se furu le ia o ka kango lo ka moku ro singa umi o ka fa ia kulo ia vai rima área o fa se fu manku o kamanga fa ngare moi ala mo ko ai lo le ia le mereku
Maia, sa ue le skamare me la ako. Ui vele vave la koe ngufuila. Koe sa whai le whamai. Ia, ora ngaka urua e mua mauar se lau. Se lau singa. O le ngaka urua e mua mauar se lau singa. E mauarang kupi. Ia, a mailo male ako lo maku. Mailo ku i au ka longa u. E mangkuana le ula le makkoru. O le makua vave ori. Mangkuana le sipi fole le ako silo mo le anga. E veko le ula le. O la me suka raki ko. Ia, ka fa merkana. Ia wa, se kope la kuai. Ia. Fa merkana. Kango eu me fole loka va. La wa fare. Ko va ia kuko. O le yel se furuka la inga kuai fole. Ia male lima ka la lang mumu. O ia mana tua lima ta la kuai nga. Lang mumu. Ia male lua ka la fole le langua. Lang muanga ia. Ia nga. Ia koe fuki le sirima se fu. So e umbangi. O pongi sai fu amare me. Ia nga le wala umar ko inga o me velok. Ara ufa mai lo markana lo mo. Ia chae si au whanga ui. Ia lua manguia. Vai. Se i umale roku. Nga makure le lua kupe. Ai e fikanga i singa ia wa umanga se i male de alu e ka whau. Ia nga pawana me maraki. O me sukaraki. O va kula koma. Mui ko la va. Ko kia pinginga. Sa e fuki singa pe o au ia sola. E fiangi au singa nga ka moku e whaakele i au singa. Bula vidaka wakalevu whaatano whaatui nai suva. Ole whaatasi mai e le fionga iali an tau ale tau wā. Henry A. Ching whapewhoi i ale whaletua i an tapunuu Nari Ioane A. Ching. Ma le to telefo le malu le tātou tanu le uso ia junior e tuale whaletua i au tuleile whamanatu le so. Ia lona fast fulu tala o i lona fast fulu tausanga. Maua penis tausanga stel. Ia tātou te mafutai. Ai a whai e kere i ngofo karangar ko i ngā polo makua fuking singa. O ngā ngile whiwhinga e alu le ke ngofo i aukafu. Ia ngā e whaalongo le i el whang. Ngofo kupu mara me diavo. A ngau le la kama o siaki. Ia, mangpore wo mangka mo i siaki. Ngofo kupu mara me diavo. A ngau le kengi o singa. Onga koenga. Onga koenga ngofo le kupu mara me diavo. Whanga o laka mo siak. O lena waka whanongo. Mo whaluang whanga o siak. O wewe, mama. Marea. A fwy dinga whanga mo siak. A mai. Mangkua oi. E si siaki makua, e si siaki le kiki. Ko sala. O siaki makua nga. A o siaki tunya le o whanga. O e si la fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toe wha sa fua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talo wha voucher, le M ta la, male my cash e ala i le click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. A umaloa ona piki tamati a onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua i a Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi.
O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo Whemalanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Sunga o whenga whakao e lo kawa le whau maunga Max Ila. Senga o ka amilo i au kilangi. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pau kawa. A o le me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa i ta awale ma pau tau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta awale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na o le se fulu tala pia i wha i loa i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pau ta awale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. What you've done to my heart.
In this update, Labour's leader says he's concerned about a diplomatic escalation with Kiribati. New Zealand's reviewing its aid to the Pacific Island nation after its president cancelled a meeting with Foreign Minister Winston Peters last week. Chris Hipkins says New Zealand should step back. I don't think a kind of a tit for tat, well, if you're not willing to meet with us when we want to, then we'll threaten to cut your aid approach is going to lead to a constructive outcome. Winston Peters rejects claims the snub was due to another pre-arranged engagement. I don't buy it because it was the Prime Minister, or the President rather, who set the date, 22 of January. And the Foreign Minister's lashing out against a hotline for reporting Israeli soldiers holidaying here. Activist John Minto from the Palestinian Solidarity Network is asking people to call in sightings of Israeli soldiers here to let them know they're not welcome. Winston Peters is outraged. Well, it's racist, fascist, it's illegal, but typical of Minto's 5-decade diatribe against the national interests. The government's weighing up potentially selling home valuation company QV. The Prime Minister is promising to not sell state-owned assets this term, but is open to discussing future sales. State-owned Enterprises Minister Simeon Brown says questions need asking around government ownership of some entities. Are we getting good value for money? And as the Prime Minister, said, you could be building a hospital or you could be owning QV. Parliament's expressed sadness over the death of long-serving policewoman Senior Sergeant Lynn Fleming. Fleming died when hit by a vehicle while patrolling with another officer in Nelson after New Year's Eve festivities. Both of them were hit. MPs from across the House are expressing condolences on Parliament's first sitting day. Prime Minister Chris Luxon says there's been an outpouring of love since her death. From the flowers outside Nelson Police, a minute's silence at the cricket at Saxton Oval, outside police stations across the country and a public vigil, there have been many, many moving moments. That's news. In sport, Football Ferns interim coach Michael Main wants his squad to hit the ground running as they continue their build-up towards the 2027 World Cup in Brazil. New Zealand begin this year's campaign with 2 friendlies against Costa Rica in San Jose next month. Main is urging his players to earn their place in the international side. I'm setting the challenge of making sure we're building some depth in this team, some competition in this team. So I think there's a real opportunity here to, showcase some players that maybe have been in the squad previously and some that may be new to the squad. Waikato Bay of Plenty Magic coach Mary Jane Araroa is valuing the international experience of her squad as they prepare for this year's ANZ Premiership campaign. The Magic have confirmed a pre-season game against Super Netball's Melbourne Vixens in Bendigo on March 20. And that's sport. I'm Raylene Ramsey. E whatalo whatua lau tala neo le tau mo le so mo le aso atai ao. Wingo le tau mo le so e matele i nā oa ma e to ulwa avasolo ai nei timu anga i atu le Aoauli. E angi mai savili mai saute i sasae whaasolo i nā angi mai le tu mātu i sasae i le nei aso. Vevela whamawina lo su tolu tikeri ma le malulu e se fulu ono tikeri. O le angoto ifo le lai le afiafiana nei le toi lusu whaminute i le itu la iwa. Mo le aso atai ao e matele ina le wingo le tau se i vangana ai nei timu to ulu i le Aoauli. E angi malo si mai savili mai matu i sisifo le atunu, fa solo i nangi malia e se atu i le afiafi. Vevela whamawina e luasfulu lima tikeri ma le malulu e se fulu ono tikeri. O le ao soa le lai le tai ao atai ao i le torsfulu lua minute a fai le itu lai ono, ma o le angoto ifo i le toi luasfulu lima minute i le itu lai iwa i le afiafi. O lau tala nao le tau mo le so ma le aso atai ao. Hey, hey, oh!
Janga ole ni vai ngola uli mai DJ Noise, DJ Day, ma to fanga me ke wa mai lo sakanga ka pu vai ngi ya. Ole me se le banga ya fa ka le ai pala le ding. Apa wa sionga. Fa pe voi le fa le kongo ko ngifo. Ia po ka oloa fo. E fa ia sio ka kinga inga le kele po nga i me yo ka pu vai. E li se me ye, le ve mo ngi fo fa pi ira ko. Talofa, o ua mele, le tinao ana ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O lo o afia John i le fulu. Ai o lo o maua ana i le tino mangeso. O lea fatoa o fo i mai le fale talavai. Ma sa maua i le fisoso ani mo nei fa afita auli. O fa matalanga ta ua. E pei o manu anga i titi. E iai ma o sia o le tino. Ma fesili e winga i vai la au. E iai fo i le no fuanga mo tala noanga taito tasi. Pe amana o mia. O le fale talavai foi. E mawhai no la tautu uina mai vai la au. Mo isi ngase ngase. Ma whaatino e matui pui pui. O lunga o le healthpoint.co.nz. E te maua i whamtalanga o le fale talavai. I le taupi tonu. Beta Drive Doctors. I le taulanga whaatau i maangele. Whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matui pui pui o le whana witi. O tui pui pui la COVID is flu river. Mo i la tau is flu tausanga malunga atu. Whaapea matui pui pui o le flu. Wala au telefoni. Lua lima fitu, walu lima, iwa walu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai maangele e taftafane o le McDonald. Aman rewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Jalo fana va tia roa wa te tala na nei le o nanga e veni mo fa tangwa i au ki lani ni sila. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau pale o fula wiloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. A whai lo sa ili se a onga a matza molo walu. Aua loe te toi popoli o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au ki lani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Radio Samoa, kasilima i wakoro amo. O le wa se fulu lua minu te ute ane lengi tu lain. Tolu sa le vaile whana wa onga i le toi amatali o le tau polo kalame ba sani. E ma le sa sia, le vatu i hana tasio wa lua o le sa sia. Polo kalame o le tuli mantanga o le afo le tolu i la o le dei. Lo wa tasio mele sunga ya Victor le Tire World and Auto Limited he lua o la tu la la tasi lunga i Stamaki Road. E ma le sina e whaapsanga i tonu lava ma le taulanga whaatau i dai o Tara Victor talo fa ma nora ngā lui. Ya, ida batele fatalo fatoi la to fa Fofogamua. Alo la van sa I malo tawa ta I lo sunga I fatalo fatoi la Fofogamua ta kwa I Samoa to no mota malawa ne ka to tamana na matu pa no no mai ai. Ne me se foi nei ka to uso foi no ma na vanga renga ma do la van tau ya te to. Ja, tanto te tau whai wha ma lo lava Victor te tau whanonga to lo siu whonga pe o tau I se meu whale tonu. Ya, sa o le. E a lo que o fia a. Ya, que si ma lo longa a. Fia lu fale. Ya. Vale la. Vale la va. E man tu e Victor el vai te mile na foto anto to ina malo ma tu au te tu walu fo yo le fale le vai ngala. Ana na tu walu tu ya wangi la. Sa o le ya. Ia, vai, pase se mai foi le kana foi le wakasasi fo. Ia morfanga, ngana ngai ku waru ngi o ma ave ia le kiwi ma ave le yo o ngolo loko kele, ia loko kele mena ia ngi Aouli ki o vai ko malo loko ri. Ya na tonu lava no man. Ya, o mele I tātou I whamalos, a pe kuang bea onga whamalos I rao, I pio mā kō se wang.
Wara pua mala fo kau ma sei. Ya, au mai so fi ngalo o e inga ko fa mama venga la uma kwa yang wani ri Victor. Ya, sai la mo mato no se man ya ole estaba tanto pensini de ya yo no sé ni ta otro sa ya mato ya ole iba casi de gota la de sulu ta por piso de ta la de todo se ni mana tua pa mai no Apple Car Tax ya point na ka pero hasta pay pa lo la pro paso ai so hasta pay pa no pa mai no hasta pay pero ta vale y lo tanto con pensini hasta poder con que si LPG essential with ile tanto con pensini dua so tu ta la ti tongia mana tuaru suapa wane halu tu fotono taki pusa mansanglia ia tanga ba ai lava tono tato se I maro posisia lanza which fatu moro sai de mato posili ia safa maro ole safa maro ile sunga ya RC ole kamone ina manele aso matato bauta utara ka vali tato posili ole tato fadisilia ole matua tusi ole tasi matolu istamba ki vo awangi ngalo lo service ya malauta service ya ko sia kilo ta vale ta se ngai ku ko mo to malau ta ya uma lava ila ko sia ki ko se ile pare to ya ma es no awara se vale ya man tua ke dispiro sa ko inisi mo lunga to inisi di fine ta vale temene ta for spring ta to snoko pa pi ngata fole ta to pa mo I ta pare si dia ngata fole ta to pa Aki asunyo kia so papi ma se fes ya tato anything like ya po moria te ta vale sa step ya fale na tono pa ko sa ha pe ni na fale tonu ni moringa so mata spore paso te prewan ya mata to pe prewo ya dua sulta la fena pa tino ai ya tato fale ni ngata fole mo ta vale fa ta vale fo ta vale tuai ya fero fisilinga ta vale mo anya to tele ya ta vale ko mana o do mana mea a pe ne so mana mea ya ko ta vale na gol fo SUV cars ya ta smoka ai ko car mata por esa to pi a Fovenza ai lax ni sa uma ni fa mana ya ta to ya felo que feeling a temen me I ta to ta vale ya mo to lo cashback a pe ta una sta vale in matolala ole number telefoni ole o iba ki fa to lo o iba ki fa to lo o benda telefoni le tato presini anga me tato pa ta sikit suru pecho o tara o folo va pa wala pero que tiringa pa ko se kimek ma se mete mengi le dua suta la ile vayaso a pa ne ka so se kimek ya fa tau a feina me ta vale fa tau so se kimek ya mo lo gacha ta te fa tau na so se kimek ile basina me ma ke pa sa sulima si pa ile dua sulu ma dua sulu anga ile mo ta vale la po a pa so se kimek wai ya ke ma I to no fe na se fe na se lama e ko uno na tau la ila baru sau ya tanga I ko inicia ma to mako o fo wa ta to se ki me ko ro pe na tau lu mai I ta to pa ya fa lo feeling chui pa ta vale frila online I fa I ta to workshop ya na ta fola po I to ta to pa pa to pa to ta si ya to gi ma mo ma fa se na bro mo ya ma to ya fa tenga fa lo feeling sau la oi ta tanga so I ta to pa ui ya sai e mo per mama venga ta no mai ya ta no to na ta to piso e fai just to night ta to ma sani ole ta to finance for my to finance now yes finance ma ka after pay ma link pa ngata for la ta service for ta si vale ma single interest fee meta phone o iba kita si to o ma temeni ka fa va se mani mo no ya ma o fai bolo filimo tenen na sunga de kula la udi na tenei se fo mai ma via so I foi ole sunga ya Victor wa vela voia ma fonga tau mo le tutua male o danga le tai world and auto limited iona la elua e pe ora fa fonga tu ye le divang ole Aoauli io da I stomaki e te mo ye le la tutua ia male la tu au danga e ni sio onga fa pele na e le vai so le onga ia tu langa lua po ko lisi fo tono New Zealand le leilo tango e siakian ia po le me ia e le vai so ni la onga le fana ia pe ia e le vai so ni te iwa tato wafo tato fa tali fo e fa me le vai so fo ai leilo o le la amaka le stof ia po le sport ai leilo tango e siakian ia le onga asio wan tali
ia po sio wa fina fo ta tia ia o ngatulanga mo po primary schools e mutino la vola venga sfo o le televo tamit e bia mama i fa kope le so fu lo vai so te le lo be ai sia o le melale to sia kian po le ala so tonu lava e ai la onga anai o walo ia po ni tanto fana ale o le venga so nei ia kolisima o ngatulanga lua ia o ngatulanga mo o le tele lava o le vai so fo Radio Samoa. Dois he Maori aho ake he tuhoi aho mana motu hake tokureo he take he tuku iho ke ware ko wai kwena wai koe to mana hera na tira hey ue pahuta mai ra e tue hora hia me tukue tere o mavi ki te ao ue pahuta mai ra e tue hora hia me tukue tere o mavi ki te ao he kakano irui amai i te kohue whanake mai ai whana ua tere ana hou kei tupou kei ware ko wai kwena wai koe to mana hera na tira hey ue pahuta mai ra e tue hora hia me tukue tere o mavi ki te ao ue pahuta mai ra e tue hora hia me tukue tere o mavi ki te ao Lena o le tamalo Stan Walker lena manu malo i le Australian Idol tausanga ua mawai e male alo la tātou taro o i le tuwhaatsia le o kangi palau ma piano whaapopo ma isi mau leo whaapopo nei whaapopo toi ton le sunga ya DJ Noise ia po o le sunga ya Zion ngalo ya tausanga na mawai le whiloa ingai lunga o le radio Samoa le uso ya DJ Noise ya o le si foi le antaleni e tele ai tupe a mene o tu pulanga telefon ona o le sao le teknolosi fa ni ona po o lo o wa maua i le 10 milini asola se lunga e kia lu fale pu e pese ia la iei ma mea kaunka kongo le fale pu e pese le vai temini ia un venga pu e lunga le laptop
Wai por kala na pa wala me i le mixa ia ma le mic ia makapungi pungi ia me ia sa wai le leo fa popo tutonu ia kilo ma mori an ma le ato vai le faingo fi e le ngantile e ma fai ona e usuina se pese assistanta vai le mau pese le wakava mai le temini o le mena ta o le kava e leo ave fa nga oila awa a o le temi ma wai le tupe pe anto tele ila to we mai mo ile MTV po la video po la pese le tu nei lu e anu le pasene ile tangata na tusia le pese Elise me foi le ka or kip CD le pese me ia skamo kas futiano. E cosa ola ka mi lo kur fa ko nga CD e kurs futkala. CD fawa. Vai ke mi fa nga me nga CD. Ala ka mi lo mai le si ka nga kai le si ku. Ola fa ka le kopi ka i di makala. O ve ala kurs futkala ma li makala e ka ngovi. O te mana tua. Ale teimi nai afu. Dan tau amata mai ia le sunga ia Mr. T. Ne so ia te ramo va tu le swafa se you. Ya o le ngigang. Sorry. On la se fa long kar ki mio ia on. O le lako va singa. O le makua maka o ki ale ula vale. Ai ka ke fa longo ia fo ile le a usu mai ne ia la tau pesem fa ila tau fa vifiang. Ma tau tia. E ila le falenga sai au ka fo le afo. Sei o ka fole INZ, fa tupele INZ. E fa sa fa go ino le jota. Yo. Al fa langa, sa fa il vol mer karaoke ya sola. Al wa il karaoke o fa longa ku. O le wa pu e me ma pesi. O ina la na amata mai. Ye o fa pesi na e fa go ino le Invincible 51. Le ye pesi da, si o ko e ka ku le pesi da. Wa ki lo en to te le tato. E ma kwale mala mai pe i pesi. Le ma senga e pese le o ke le ya o le pese la le e i le pese sa mua ma ilu mo le fantunga le nei le pese la e i la le pese mua nga ko mara wari ia a ele ia va ku ana le pese nga oi nei mo manga va ko le pese nga o va ko toli af ka ke le ya oi ko fe miska ko pese yo lo la uri i ka me lo le pese le Ai le male specion tuatu. Malingi uloi mat, tali ai le nganga, be au manatu le mafutanga. I mena o fai, ina ifu mai, au le ni ule mafai, mafai. Follow my way, salilo manatu o se kisi etasi, ta fama vai, follow my way, salilo manatu o se kisi etasi, ta fama vai. Hey Marian, here I am. This is my ona we mana tu ala pesela da ye le pes na va tu mo la wali le pese vele la ka ko le rina e ka usi le fiele fa ku pa la ngi le pese nga va pe rina io usanga u fa longo pai u pese fa o mai sa fa na fo ko pu fa le merka ko pese o antula ile o le pese le a e alu I so o se antu nu tele o tunu o le Pacific o le pese le nga fo ia ko la wali ia ma sipso lo ke Malaysia wat o lungo le kiongo o fenga luenga I sambo e sanga ka I se pese sambo nga pa o le pese nga ma fenga ka ia sola ale pese le tamaita I o sua Houston Eki sua Houston pese foi lele ka o fu spa nga ko la uri ma le pese Pantalo van Toy so ya Victor Kyle o le Kilo Records. Pese le ai alu fiki, ai alu van want to pa po e pe pese ka banga le pese. E ba ale su e sa u fele le au vai pese. Ele ka fa se ai via ai espan ke ka vai le pese e ba ale su e sa u fele le au vai pese. Ele ka fa se ai via ai espan ke le wa sa fa mai wa le ase me le ako fai I ka kau le la
tangi Mga hele musika sip so suai le pese Musika Samoa eke faa pele pele Fae fai pika faa eva musele Shai kai iwa yai sip so with the flow Lewa fai sau yai Sila coming a man Peter with the paper Roll it up, yeah, come smoke and dance Patule musika sole Fae fau fika se fa mole mole Oma ele me wa fai le wa fai fai Kula I mai se master kukumai ma au mai Fika mai le pese ki ba adel su e sau Fele fele le au fai pese Ele kau fa se ai fia ai is pan keke Fika mai le pese ki ba adel su e sau Fele fele le au fai pese Ele kau fa se ai fia ai is pan keke Shit so pass me the mic and Shy Guy turned it up one time. My rhyme is from the mind. I wanna get high like a cloud with good trees from Ben by. My eyes are red bright and shorty she so fly. I was just chillin' like a villain without the killing. Sip so can you feel it? Low get still spinning. We ain't tripping. Cause dipping like show enough. Puff some good stuff. I hope you're ready for us. Ain't no records coming tough. Y'all ain't had enough. Still some more style. You heard it like wow. Me I just smile. In the meanwhile, they all got power cool. Couple of mama wow and I'm out. Eba adel su e sau Fele fele le au fai pese Ele kau fa se ai fia ai is pan keke Fika mai le pese ki eba adel su e sau Fele fele le au fai pese Ele kau fa se ai fia ai is pan keke Kabai po sa wale po eba kukao na oh so sip so Back in the game homie one more time Be gone for a minute but I'm back to shine Kamay po sa wale po eba kukao na oh so sip so Back in the game homie one more time Be gone for a minute but I'm back to shine From February to January we do whatever necessary for you to get into it Move to it, groove to it, dance to the music Baby just lose it, tell me can you do it It ain't nothing to it All you gotta do is just go with the flow To the sounds of sip so Break it down low, touch your knees then your toes Bring it up slow, back that ass up girl Let me grind it for show Fika mai le pese ki eba adel su e sau Fele fele le au fai pese Ele kau fa se ai fia ai is pan keke Fika mai le pese ki eba adel su e sau Fele fele le au fai pese Ele kau fa se ai fia ai is pan keke Kabai po sa wale po eba kukao oh so sip so Back in the game homie one more time Be gone for a minute but I'm back to shine Kamay po sa wale po eba kukao na oh so sip so Back in the game homie one more time Be gone for a minute but I'm back to shine Kamay le pese ki Ia pese le anga umanga ka kuilungo I le afu. Le Magic FM Samoa Radio Polony. Ai vai. Kwa ngalo ya pe fia ya sono numero tasi le top 10. Ele vai terminar sa sponsor ya le company ya le Pips. Ia nga manga ia le mepe ku ye fo le masinga ngaluenga. E pe le finga luenga la ka mo taito. E ngalua o ngole fefe. Ele o ngalua o sisi ku. Alo fai party. Ko piranga yoi Africa dia mami. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Fatalo fatu I le nei Aoauli ia te outou uma lava teine matama ua whaapitoa lava fo I ai le tātou polo kalame le nei le tulutuli matangau ma lo lava ia te outou le whaamalo losi I le nei yaso to a tele nisi o tātou le o to a onga iau nisi o mātou fo iwa lewa na a mata o na hae le la ahalu le tolu vai yaso talu na a mata mātou ia e mō tātou le whatoa e le nei yaso whaamalo lava ia te outou uma ia e whaamano
manuia atu fo'i le nei tausanga ua amata ia te outou malava malo le whaamalolosi ia whaatalo whaaloa ia atu fo'i ma le whaaloalo ma le ava tele loutou pa ia mātua ia e mai se fo'i o le au mai mua ma le au whaafafonga o lo o maua mai le polo kalame nei a le whanau i le nei fo'i Aoauli so o se vaenga o le kelope o lo o maua mai ai la mātou polo kalame manai whanau mātou te whaatalofa aloa ia atu ia teine matama mana tua fo il tātou polo kalame le nei. Ia tātou te amata lava i le atua. E hala i la tātou tatalo. E tātou te whaafetai i le atua. Ia mau tātou tala noa fo il tātou wo whaapele pele o Yesu. Ona a matai loa fo i lea. Ia o a tātou tala noanga. A usu fo i sa tātou pese. Ia e whai muli uma mea nā. Ai whaamua lava la tātou tatalo. Teine matama ia o le taimi fo i le nei. File mule lei. Whaali lo whaalo alo i le atua. Tātou wo Yesu Keriso. Lea le a whai i le tātou tatalo i le nei Aoauli. Tai atu fo i e whai a onga tātou lava i la tātou tatalo. Tātou wifo matatalo. Whaafetai te le lava Yesu Keriso la mātou o whaapele pele le atua lo mātou tamā ma le anganga pa ia o lo mātou fesoa soani sili i le nei fo i aso i lo walofa ma lo wanga le le ia i mātou au lia le nei aso maua i mātou le malosi ia ma le ola mai a te oe mātou whaafetai lava ia te oe lau tau singa mai i mātou i le la tau sanga le nei ua o mai i le māsina mua le nei tau sanga ua toi titi foi o na lea a olo o tu mau lava loa lofa ia i mātou lau whanau. Mātou te whaafetai lava Yesu ia te oe. Nei aso ua a mataile ia haoa onga a le toa tele o nisio i mātou. E ui lava foi ina ua leva o na a mata a onga na ialo manai whanau witi lava ai o mātou whaafetai whaatasi ia te oe le amatanga o la mātou polo kalame i le nei fo i tausanga. Ona o lo wanga le leia i mātou uma. Tele nisio i mātou sa maua fo i mai. O nisio i mātou maua i whaanoa nuanga. O nisi fo i wa lema fai o na haulia mai le nei aso. Ai le atua o i mātou uma ua o mātou maua le nei aso. Mātou te vi ia lava oelo mātou tamā. Whaafetai tele lava. Whaafetai mo na i o mātou ainga. Na i o mātou mātua. O lau tau singa ia i mātou uma. Ia o ia tamā matua. Ia o tina matua. Vi ia lava oelo mātou atua. Niso i mātou, whaalonga ina haso whanau le nei aso. E o nei o mātou mātua, ia vi ia lava oela mātou atua. Whaafetai tele i loa lofa, ma loanga le lei. Mātou talo le nei aso le toi amataina o a onga le nei tau sanga. Whaamanuia lawa fio i teine matama malava. Pui lo lātou wola. O aise tasio iaise mana onga. Mātou te tuatu lava i a te oela. Mātou wo whaapele te e anga le lei ia i lātou. Whaamanuia la mātou savalinga i le nei tau sanga le tulutulu mata ngau. Manai whanau uma. Whaapena foi ia le loa o nai mātua ai mai se o la lātou matawha ioi o le tausia o alo ma whanau. Mātou te talo le ia te oe, nisi o ilungo au wala te tele, pui malawea i lawa fio. Nisi fo i o lātou fale, whaapenai nisi tutono fale a onga, lunga o pasi o trains, ia e pui ma i lawea i lo lātou wola lo mātou atua. O la mātou te talo le nā, halatu le suafa o Yesu Keriso, lo mātou ali'i ma lo mātou whaaola. Amene.
Ia malo teine matama e se lo fia ia te outou le wa a mata le tau sanga alu ke whaalongo aku oka wa le lei mai le whaitatalo a tātou la fwoi wa le lei wa koe oi le a onga ia o atu tātou ia mai se le a onga a mata onga langa le lei ke le mātou e oi e to a anga lava e whai a mātou lotu le tae au ia a o le a mata ina le a onga tonu nau te le a onga Samoa a onga mata Samoa e whai lava le lotu i le tae au a o le amataina le a onga a io e o le tūlanga le nā e ta tau lava o na whaamasani ai teine matama Samoa mai lava i le taimi o laela i titi e ho ongenga makua aha e ua e masani a e te tala noa i le atua e te iloa foi e ta tau o na whaamua mua le atua i lo langa teine matama o suma skako pese a ia tatou pese a matai foi le nei aso ia ma tatou polo kalame mua le nei foi tau sanga lua afe lua se fulu ma le lima oka fa afetai a Yesu leu tatou tu e mafuta ia le lei o le pese e uso tatou Rudy ia leu vala au mai Rudy fai mai o le alofa o le tua e o fofongia ma ngai a tele ia tatou pepe se fatasi uma pepe se uma mai lava tatou ia tama leo TJ tama leo PJ leo ke kele mai o tau ia le lei ia tolu fa le lofa o le tua e o fofongia le lofa o le tua e o fofongia le lofa o le tua e o fofongia le lofa sili le amoa e mawalunga o te lea eina e mawalalo o le mauluina he lau tele o tele o poina le lofa sili le amoa pati umatato sa o upo le pese fai mai kase ke le ma le lau tele ma walunga le alofa o le atua ia i tatou lava ia wa le tatou au lia mai le nei aso ia le foi o tautou e faava ai mai teine matama ia fai a onga tautou e faalongolongo mai foi le leo fai a onga ia o le foi lava e maua e fai a onga le malosi mai a Yesu faapena foi ia te outou ia o ai la lenga alu fia nei aso i le a onga io e malo to atele tatou le asa i le a onga a mata le tau sanga le o te taimila le nei ia o le na a mata ini se o tatou o atu le a onga tūlanga lua o ka o ai la langa kangi anga ngei ia wai mauti no lava foi o lana ia isi o tatou alu le a onga ala wato e tangi mai ata mama tina ia au e te popole e iai lava le taimi e te alu atu ai ia ua makua toa lava lo loto ua iai ate oe le toa lo loto ke sa fali ai pe ia sa o langa lewa o matua lewa ka kaunga halu au i o vaenga matutua lea ia ua uma fol taimi sa o lai titi ai ia mau wha moe atili atu ia ta mama tina i o lea onga amata taimi lane ia le lawa halu au leisi a onga lewa halu i lea onga lei tama matene matua ia maualo e ol manatuna ia e ke le koe kangi loa foi ma e le to e ta mana o te toi muli atina ia pe alu atu tina e momoli o le a onga ia e halu fia nofo fia te tono le potua onga fou ma ai o tau teine matama le fo wasui e tatou wo ia tatou o atu le nei aso kelo tamaiti fou la wa ai ia tatou e o ia fai a onga ia e fou foi fai a onga e lau va ai ia o isi foi tamaiti to atele la ia i lava wo mai le la tau sanga o isi ia o lai wa fou foi lau va ai mana tua la teine matama Awala e te fefe foi ia ma au ai ke kangi wa e loa ioi ai sa le fale ke fa long kai ata mama tina lo to tele fa pena pe ai halu le onga
a ea ioi winga tau sili nau tātou o le loto tele a ea o le whaamalosi wailoa o ngō sai foi lo makanganga ia tina ma lo fia pepe ia tina i le fale le anga o lewa tatau na o le taimi e alu ai tā ua i le a onga i le nei tau sanga wa mata a onga fou ia o le whaia onga fou o tamaiti a onga fou a le whaatalofa i ai ta o le iai lo wingoa ai aua le kangi poi loa a tini matama tangi tamaiti ia mātou ia sosoe i la onga mata ta toula wa halu tulanga lua whaamalosi le tae au ala pole tae au whailau lotu whaftai Yesu mo le nei aso a lofa mai a te au lofa ia tamama tina ia alu lola ia lea a ngai atu le paipa whaile tūlanga tā ele fufulu mama mata wailoa ai awar kam whaki ngā o kou ia tamama tina alu lava oile paipa whaile pulumu fufulu mama nifo fufulu mata tā ele sau whaile ulu wa ai iai ia whaile ofua unga fau oka le mangai o kako ofua unga fau lawa fau iwa uman tapena tamama tina fou se e vai o isi o va ai anga ngei o le manga ngai o atoa onga isi tamaiti o fou fo ia lato atoa onga ia fa mole a fou atoa onga va ai fa le leia tato mea tō tino na a ua le fata le tau mawhai o tō e tiai a ua foi le so ona aku i tongi ati o va ai le leia o mea tō tino le anga i tau ngā tai o le ato tau ngā tau se e vai fou tau ngā tau ofua o ngā fou tātou ia ua ol tūlanga lua na ua wha tau le tō ninga ta mamtina ia e tau ngā tā ia e o ai whangu vai o isa tātou lau wha tau a pia onga ia o peni tala o peni fo ia e tusi ai tangata matutua o lewa wha kau lava o lona winga ia e va ai le leia o mea tō tino tātou teine matama le wall tūlanga lua lengai o la onga amaka wha wau lau tō anga e va ai le leia o mea tō tino ia a wai patino ia te oe ai le me mana o ai tala noa i whaia onga alu lola ia me mika kui o whaia onga whai e lo wha talo wha le sa whai i la onga amata nio e ta lo whaia onga ai loe o ele ngol whaia onga ka au le ngol whaia onga wha atalo wha lele i ai ia e manatua teine matama ia e wha pena foi ona e wha alo ma wha atalofa ma e alofa i leisi tau mai titi foule na ua tau tutonu le potu a onga ea io e wha ahali ai o winga lelei o winga fia ai le olo waru foi maka nga fasi lai ngai tamaiti ea ia pe e te tangi ua umal taiminai o la onga maka ke kangi el meta alo taimile nei tutonu le vasenga fauna oe oka teine lelei, ma e tama lelei, whaalongo lelei tātou. Ea, mana tua foi, o le whaalongo ma usi tai. Ia o le tanga vai, le ngai popoko i ka koua o ngā mata e tau loto. Whaalongo ma usi tai. Ia, kalosia lava o manga kua le usi tai. Ea, awai mawhaianga whaalongo ai le ai se usi tai. Teine matama, ia a mata le nei tau sanga, ia talosia lava. O laina tau whaalongo ia ta mama tina, i le whaai ungo le tau sanga, ma nei ma waso e tele. Ia, nga i loi tutono le whalaonga. Whaalongo fo i tātou, ma usi tā i lelei i a whaiaonga. Iu e se le fia whaiaonga i te oi, pe a e usi tā. Mana tua. Wa ailau whangu vai. Aua nei ngalo whangu vai i oi. Alu e whamanatu i ati nai tae au po tama. Pa tama, wa mai lau whangu vai. Tina, wa utu mai lau whangu vai. Ea, le se vai sumalie. Ioi, kule le vai a oi, le vai mama, lea le vai le paipa, ia po le whangu vai lei le fale, utu le leia i le whangu vai, alu le na, alu le aonga, tu le whangu ia whai aonga, ia vatu e whai aonga le vai le na, uman ta pena e lato mo outou, ea, le hei se vai sumalie, yo e kemi e mama e fo i tātou, o lea whato a mata le aonga, tautua na, ma ai lau mea ai, ea, io e, a eva ai a kua leise mea ai whaitina,
tala noi o ia whaiaonga e mai ei ola o mea ai. Lai maua mea ai o whaiaonga. Wai lota maiti. Ai awalo wa ai o kuloi ke le fia ai lau mea ai le avele atu. Onga e le fia lole le aonga. Io alu le lei le aonga. Tama le lei. Taine le lei. Fa ai le saunga le mu. A whai atu le whaiaonga. Ia e ngata I lau ta whao. Awanga ia o leisi pito. Ia e whaalongo ma usi tai. Whaalongo ma usi tai. Ia e manuia lava ma saunga le mu tātou. I taimi uma lava ma aso uma o le aonga. A whai atu tina e te tū mai I e whaatali atu ai au pe atu ua o ke sau piki oe. Ia e nofo le ngā. Wailoa. Aura ka muli foi ole ia se uala le watu. Wailoa. No fole leile mea lewa whaatono e tina. Ia po whaasino tu foi e whaiaonga e te no fole le iai I le nei foi tausanga. Ina I saunga le mu oe. Au wao lai halu tina. Alu tamai ngaluenga. Manato tamai toe foi mai. Piki atu o ia laike fia mai ma e saunga le mu. Ai e se whaalong le whaanoa noa ta mamatina. Ia pe au atu. Ia au lau atu pu se whaalavelave I seisi o tātou. Tau tua nā le saunga le mu. Mana tua o mea uma e mawhai ona e saunga le mu. E mawhai foi ona e loto tele. E mawhai foi ona e loto alofa I to tonu o le aonga. Whaasoa. Whaasoa mea ka alo. Io leise kawa I misa, leiso wika fua I leisi tamai titi. Whaasoa le lei. Ia, ona maua le tātou uma. Le fia. Ea, io Awai whau uma mai vaenga uma nao le o langa o tātou teine matama I le alofa. Alofa o ia tamama tina. Ia e alofa fo I isi tamaiti a onga. Alofa ina iau teina I le fale. Fa sili lava. Alofa I le tātou wo. Fa apele pele o Yesu. O le tātou amatanga le nao le nei tausanga. Fai tu atu fai a onga. Ia o tau loto te tele. Teine matama. Io e loto toa. Fa amalosi io e sa vali le a onga. Alu. Ia, sa vali maamo le ako e wale la o e whamoe moe a moko tamampo tamama tuale ato. Wailoa, tātou le wafa 5 tausanga, wailoa le lei ma lava lau malosi, ia e hamoe lau tama I ato na iei lau pusa mea ai. Whape na tātou le wa amata I le aonga fau, ioi, wa ai lau ato a onga, o lau fesoasoani le lei, lava le na, ia tama matina. E koe fo ilo lalfale. Ma ai le sau tusi fai tau. Ia peki alu e whaamatala ia tamama tina. Wow, ngaluenga. Wa foi tau ngai o inga sa faia. Ile nei aso ma faia onga. Wailoa. Ai awala luaku loa kangil TV. Kangil kelfongi tamama tina. Io ele mawai se me le lei tātou. Wailoa. Alu atu oe. Fai tau lai kele kusi lai fale. Ma ai mai sau tusi. Mai le pepa au mai le pengi. Tusi lo wingoa. Tusi le ata o vaenga iana e ta alo ile nei aso I le tau malai ta alo po le playground o tau. Ea, kusi le leile ata. Whaina tau talatala noa I se la au ile nei aso. Kusi le ako le la au. Whamatala I ata mamatina. Umangi sole wa fia lava tama matina I le tele o au mea o ngā sa o oina ile nei aso. Ia ai tu ule aluaku ka kouma na o le telefoni po le iPad. Oi lo teine matama o tau whaalongolongo mai la. Ia o le amatanga le na o tātou talanoanga manatua, tātou upu wha aulo, ia o lea foi wato e amata le nei tausanga, mua lava wha a whailoai o le a teine matama. Talofa lava whaia onga wa aipo aile suafa o whaia onga. Ia, talofa lava tina. Talofa lava toma wa ai. Ia, wha talofa ia wo. Ia, iai lalo mana onga wa e fia ingu. Whaia onga ta fia inu lava wha mole. Io so anga tātou, whaonga tātou upuna, au mailo ala le whangwai. Mailo le whangwai alu le akoa. Le ai,
mai lo lau fang vai ia fai le fo ile upu fa afetai lava fai a onga fa afetai lava tina fa afetai tama ma ai atene matama o tatou upu fa aulonga ia fa I illa tu al tatou wa mio ma fa ama sani ai lava tatou e oina ma tutua tatou a o la lava ua mawa alelei ma mautu lelei winga fa alo umanei mo tatou atene matama io ai aua lava foi aua le fai e tatou le mo le fai aso ia tamama tina fiu tina vala awaku alai mai lo papatua oka fa anoa ia ia ai avala awa tina tali mai o ha ule nei le ai se vala awaku sien ia fa mai what le ai se what woiloa vala auta mai ate oe vala autina ate oe tali mai o aule nei tina ma ai o aule nei tama yui ai awole fai ako me pe fai atu fo alu le ato ia o tatou lapata inga na o tatou whaamanatu na mō tatou I le nei tausanga lea ua a mata onga ia anisi o tatou a oisi o la lava foi ua leva ia ona a mata latou tatou tue tala noa foi po ata e au ia mawhai ai nisi o tatou tala ma whaamalosi atu pea whai a onga mō outou ia a watoe a ngai atu e outou a matanga o le a onga I le nei foi tausanga a teine matama ia manuia tele outou I le nei Aoauli ia whapena foi moe vave na feala tai au mo le a onga lo fatele atu whai a onga mo outou umalava tau whasa I fua teine matama Malo soy fua, ol si Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, se kia Radio Samoa. Wana fai ona awina atu le polo kalame, ale Aoauli ma Fofogamua, ona o le lango malosi ale Galaxy Childcare. Vili mai loa, le o lua tasi, o valutolu, lua fitu, lua iwa fitu, e resitala ai lau walo. Mole tulanga fa tail fil tu yana tasha va elua mole porgalamida mo tole fana le fo ya woli ma tango fiola so lua le da wan tolu ga tu ya tuli tama ile afo tolu ile woli ya ta pa ta to woli ali tamaiti ile lo famala le yo le tapa au sili ilunga ya u tolu wan to fo ina ma se tu mo isa mo mai le da le se fulua ile woli ana leila si uli mai fo le dei timile fiafi le wonto e fami du te ona tale au le tu la fa ma tu anta tu tala mai Australia mai le fa le tu ya Miriam ala le topo mari pe anta le fa ile fiafi dei na suia le na fo ma tasi bele fionga ya le antawa pe se ta severe ya wal polo kala me masani wa fa go ina le ngai fo favor ya mai le tu lai fa se yo le tu lai fitu ile po ana nei ele swinga le titi o le fontanga al parlemeni o na wa tolo poina ile nei ya woli se yo le tula valu ile po ana nei ya tele mai lo ye po le ale ma fuanga ya le ya lo le ya lo tamu fa ya nei la wa Facebook ma la YouTube ile po ana nei ya ba tanto o o tu ai le valu ele I pongi sa la ba tanto nei au kilan te mi da o pongi sa mo Jan ya nana pongisa tanto ni au kilan. Pa talavantu ya Peter Stowers, mada tuau fuala au malau vaingungu, e fa pefo ye se utamali ya pa u toimino, e ma uto umale ma futo male ni vainga o le Aoauli po le ding fo toimale fia fia lo futele antu, manuia le fia fi soifua.